llegan a mi vida y para transformar mi vida y una vida de dolor para una vida de amor y cuave mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Nunca me quise separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. Contigo nada más do chico amor. Aí estamos, mi amigo en mí, irresistible amor. Mi alma está sediente, vivo espíritu fiel, me por viva sin nunca me por olvidar cómo va a llegar a mi vida y va a quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. No tengo nada más de un chico amor. Tabota Jesús, gota viva de mi vida, gota brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, gota viva de mi vida, gota brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, gota viva de mi vida, gota brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, gota viva de mi vida, gota brilla, cruz esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, de mi corazón.
Oh, clama, hermano, sigue clama, aleluya. Sigue clama, alabado sea el Señor. Nos Dios está precioso, aleluya. Nós aprovechamos para saludar todos os que estão sintonizando nós, aleluia. Para meio Facebook, YouTube, alabado sea el Señor. Camina com botar, alabado Deus. Apresentar diante de Deus, vou peticionando, aleluia. E está escutando, vou alabado Santo Senhor. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. E não conhece distância. Camina com botar, alabado Deus, aleluia. Apresentar peticionando diante de Deus, aleluia. E está escutando, vou alabado sea el Senhor. Nosso Deus está grande, e está maravilhoso, e está digno, aleluia. Nós está saludando todos os que estão sintonizando nós, aleluia. Dia mais, aleluia. Clama, siga clamar, vamos clamar a nosso Senhor, aleluia. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Danke, Senhor. E a medida que vai tudo qual com a raça. Danke, dia mais, Jeová de glória. A boa digno, Deus todo-poderoso. Jeová de glória. Ao mainta, que da escola dominical, Jeová de glória. Nós sabemos, aleluia, para alabar, buscar a presença, para buscar a presença, Jeová. Boa presença, bom chão descende para nós vida, Jeová. Oh, Deus Todo-Poderoso, que está ensinando de Bíblia, aleluia. Caminha nós está, oh, Deus de glória. Nós está para estudar, aleluia. Oh, boa palavra, Jeová de glória. Que está comida especial, comida espiritual, alabado seja o Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, milagre nos pastores, Jeová de glória. Que trabalha, apresenta estúdio aqui, Jeová de glória. Glorificar o mesmo especial, de subir a Jeová de glória. Toque uma especial, llene com o poder, bom chão descende de sua vida, aleluia. De nome de Jesus, danke Senhor, não é mais, danke meu Deus, danke para a bondade, aleluia. Danke para a misericórdia, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória. Obra Jeová, obra Deus de glória, obra Tata Celestial, obra meu Deus. Oh, bota bom, bota precioso, bota maravilhoso, Jeová. Clamar humanana, ratumasa, grita na dia. Grita, com grito de alegria, grita, clamar a nós Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, alabado seja o Senhor, oh, alabanza do Senhor. Tu estás com mestela, llenura de Espírito Santo. Pedir, Deus Todo-Poderoso está aqui presente, está aqui presente, está passando, está tocando, está llenando, aleluia. Está presente, está aqui presente, aleluia. Está tocando, vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor, muito precioso Jeová, muito maravilhoso, muito rei de reina, muito Senhor de Senhor, lango Deus de glória, glorificamos o mesmo especial, Deus Todo-Poderoso, Senhor de glória, nós alabamos, glorificamos o nome santo Jeová, obra de nossa vida Jeová, em nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Danke, Senhor, danke dia mais, danke meu bom Deus, danke botar super precioso, botar maravilhoso Jeová, botar rei de reina, botar Senhor de Senhor, oh Deus, obra de nossa vida Jeová, de nome de Jesus, aleluia. Danke, Senhor, danke meu Deus, danke meu bom Deus, aleluia. Espírito Santo toma controle, Espírito Santo llena, Espírito Santo liberta, aleluia. De nome de Jesus. Oh, alabanza al Senhor. Clama, aleluia. Clama, rumanante, que clama. Busca su rostro, busca su presença. Está passando, está llenando, está tocando, está libertando. Clama, aleluia. Clama, sigue clama. Jesus. Assim, maneira Batimeu. Está gritar, mais duro ainda. Jesus, yuri la vida, tiene misericordia, aumenta, Jehová. Para cada humano, alabanza, Senhor. Danke, meu Deus, danke, meu Senhor. Danke, meu bom Deus, aleluia. Bota precioso, Jeová. Bota maravilhoso. E a mele danke vai tudo qual gola raci. E a mele danke vai tudo qual gola seguir raci de nossa vida, de nosso ser, de nosso sentimento, não. De nome de Jesus. Poderoso, bota, meu Deus. Maravilhoso, bota, meu rei, aleluia.
Bota santo, bota santo, bota santo, bota precioso, bota maravilloso, Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor, alabanza al Señor. Maravilloso, bota mi Dios, maravilloso, bota mi iglesia. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena, Espíritu Santo, liberta, aleluya. De nombre de Jesús, clama no mananumbi mais, um grato mais, clama, sigue clama. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Oh, alabanza, alabanza, Senhor. Maravilhoso é Senhor, aleluia. Danke, Senhor. Merci, bon Dieu. Merci por grâce. Merci por misericórdia. Oh, bon Dieu, você é mon Dieu fidèle. Você é mon Dieu réel. Mon Dieu capable, mon Dieu pouvoir. Mon Dieu qui est dans les secrets, alléluia. Vous méritez toute gloire, toute louange, toute l'adoration, c'est pour vous, mon Dieu. Oh, mon Dieu, vous méritez toute gloire, toute louange, toute adoration. Oh, danke, Senhor. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ça fait. Merci pour ça, on continue à faire dans la vie, nous, mon Dieu. Parce qu'au grand, vous méritez toute gloire, toute louange, toute adoration, c'est pour vous, mon Dieu. Parce que tant que mon Dieu, dans le moment ça, nous venons devant, nous venons adorer, nous venons voir gloire, même seul mérité. Seigneur, vous méritez là, vous méritez là, vous méritez là, vous méritez adoration, vous méritez louange. Oh, mon Dieu, parce que tant que Seigneur, dans le moment ça, nous demandons ton prix, prends contrôle, service ça maintenant, service l'école du dimanche ça, mon Dieu, comme côté, Seigneur, nous venons pour nous étudier parole, oh mon Dieu. Oh Seigneur, dans le moment ça, nous demandons ton prix, une dimension spéciale dans la vie pasteur. Oh mon Dieu, une dimension plus neuve dans la vie pasteur, mon Dieu. Pour le capable, continuer à nous, étude là, alléluia. Oh Seigneur, dans le moment ça, nous demandons ton prix, guidez-le pour nous, Seigneur. Guidez-le dans tout ça l'a fait et tout ça l'a comprendre, Seigneur. Nous demandons ton prix, gain pitié pour nous, gain pitié pour chaque monde, alléluia, qui vient là matin, mon Dieu. Oh Seigneur, il y a monde qui t'a besoin de venir là, il n'est pas capable de venir. Mais Seigneur, vous compte toute bagaille, vous c'est mon Dieu fidèle, vous capable, Seigneur, toucher au côté où il y a. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Oh mon Dieu, vous capable de toucher, mon Dieu. Vous visitez au moment ça, visitez au moment ça. Visitation spirituelle, alléluia. Abota Dios todo poderoso, oh Dios todo maravilloso, oh Dios todo poderoso. Toca a imaginta, tu lo manga, por la bini Jehová, e que motivo não nos pode ter a alabança do Senhor. O Deus Todo-Poderoso caminha com a Jeová, vai tocar na Jeová, tocar na com o poder poderoso, com o mango poderoso, o tocar na, o Senhor, Jesus, nós está declarando sanidade para a vida, caminhando com a Jeová, com a malo, nós está declarando sanidade, liba na vida, no nome de Jesus. Com o poder que vai dar nós, aleluia. Libera cruz de Calvário, oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória, nós está declarando sanidade, libera tudo isso, que está escutando nós, que está malo, Jeová de glória, oh tocando no especial, de nome poderoso de Cristo Jesus, dom de sanidade opera agora aqui, de nome de Jesus, do sangue que está aqui dentro presente, que está malo, vai que motivo, não tem dolor, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória, obra de nossa vida, de nome de Jesus, obra de nossa vida, de nome de Jesus, nós está declarando sanidade, dom de sanidade opera agora aqui, de nome de Jesus, de nome de Jesus, de nome de Jesus, danke Senhor, vai obrar como assim, libera a cruz de Calvário, oh Deus, nós está chamando o danke Senhor. Para tudo o qual como assim, Jeová, conosco não está mila, o qual como assim, Jeová, tudo o qual como assim, de nosso ser, de nosso sentimento na Jeová. Espiritualmente, Jeová, como a sanar, como a libertar, como a quebrar cadeira, como a baixar a muralha na bola. De nome de Jesus, aleluia. Oh, limpia cada humano, aleluia. De nome de Jesus, limpia, toda enfermidade, tudo o qual, quando é assim, quando está bom, modilante, Jeová de glória, a boa Deus, quando limpia la banana, como sangue é precioso, Jeová. De nome de Jesus, danke, Senhor, danke-me, Deus, danke-me, Jesus. Maravilhoso eres, Senhor. Maravilhoso eres, Deus. Buda precioso. Buda maravilhoso, Jeová. Buda digno. Buda rei de reina. Buda Senhor de Senhor. Danke-me, Deus. Danke-me, Senhor. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci. Merci encore. Merci, mon Dieu. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde, mon Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait, mon Dieu. Merci pour ce qu'on continue à faire dans la vie, mon Dieu. Vous méritez toute gloire. Vous méritez toute louange, mon Dieu. Vous méritez adoration. Oh, Seigneur. N'abandonne pas prix.
Gen pitié pour nous, mon Dieu. Gen pitié pour nous, mon Dieu. Gen pitié dans le moment ça, mon Dieu. Dans le moment ça, visitez-nous, mon Dieu. Dans le moment ça, visitez-nous, papa. Dans le moment ça, visitez-nous, Seigneur. Oh, nous adorons, nous bon gloire même seul mérité. Oh, tant de prier nous, tant de rêves nous, tant de cris nous, Seigneur, laisse nous prier, tant de rêves nous, laisse nous venir dans pied, matin, nous venir dans pied, nous venir adorer, tant de prier nous, tant de rêves nous, mon Dieu, tant de rêves nous, tant de supplications nous, mon Dieu, n'a supplié, mon Dieu, n'a supplié, mon Dieu, oh, fais-nous grâce, give pitié pour nous, papa, oh, give pitié pour nous, mon Dieu. Guéris-nous, mon Dieu. Guéris maladie, mon Dieu. Guéris maladie, mon Dieu. Pardonnez péché, mon Dieu. Guéris maladie, mon Dieu. Alléluia. Toute gloire, c'est vous, Seigneur. Toute la nature, contempler, qui j'en grand, grandeur, extraordinaire. Là, les plus loin, juste dans le dernier bout de la terre, l'honneur, louange, tout c'est pour vous, Seigneur. L'honneur, louange, tout c'est pour vous, Seigneur. Honneur, alléluia. Oh, gloire, honneur, alabanza. Tout le tapabo, Dios di gloria. Tout le gloria, tout l'honneur, tapabo, Dios di gloria. Nos alabamos, Dios. Nos adoramos, Jehová. Nos adoramos, Jehová. Nos llamando dan qui Jehová. Dan qui va tout le cause. Dan qui va tout le cause, Jehová. Dan qui va tout le cause, Jehová. Dan qui va tout le qual Jehová. Oh, Dios Todopoderoso. Tú esta persona. Abota esun, Dios, abote esun, yegra mai sai ki baba mai se, yegra baba mai sai ki baba mai se, ite sai ki baba baba, ite sai ki baba baba. Abote sud, Jehová, kuta tocar, abote sud, kuta libia, abote sud, kuta liberta. Oh, Deus Todo-Poderoso, kuta tocar, kuta liberta, kuta chenar. Oh, Deus de glória, dobra el pochão de Espírito Santo, mas sabedoria para os pastores, mas um chão liba subirá, liba sua família completamente. Deus Todo-Poderoso, obra Deus mío, em nome de Jesus. Oh, abote sud, abote pessoa, kuta abote rende. Oh, Deus Todo-Poderoso, massa, poderoso, que nunca. Oh, Deus Todo-Poderoso, abote sud, abote persona, abote sud, que está livrar nós, abote sud, que está guiar nós, na cabina de liberdade. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, oh Deus. Danke, Senhor Jesus. Tu glória e honra te pago, Jeová. Maravilloso, botame Dios. A proteção da mais importante de minha vida. A proteção da mais importante de nossa vida, Jeová. A proteção que está guiando a nós, Senhor. A proteção que está cuidando da nossa vida, Jeová. A proteção que está tratando com nossa vida, Jeová. A proteção que tem para perdonar, Jeová. A proteção que está sanar, oh Deus de glória. A proteção que está livrar, Jeová. A proteção que está quebrar a cadeira, Deus de glória. A proteção que está baixar a muralha na mão, aleluia. Qualquer muralha que está para dilante a uma inta, está baixar a mão em nome de Jesus, aleluia. Nós está declarando, a muralha que está para dilante a uma inta, está baixar a mão em nome de Jesus. Nós está declarando, a muralha está baixar a mão em nome de Jesus. Com o poder que Jesus adora nós, aleluia. Nós está para de quebrar, para a igreja aqui, aleluia. Em nome de Jesus, mira aí retiro que nós está batendo. Aí no colchão, Jeová, toca, Jeová, uma especial, Jeová. Obra de nós vida, Jeová de glória. Espírito Santo, toma controle, aleluia. Toma controle de retiro aqui, Jeová. Quando vai tomar lugar, aleluia. Aí no colchão, Jeová de glória. Me babo candela, liba cada lumang. Quando vai aí na nós, que baba vai ser, eu não vai ser que bebê. E tem sei que baba vai ser. Eu não baba vai ser. O tem sei que bebê. E na chaca baba vai ser. E na baba vai ser que bebê. E tem sei que baba vai ser. O tem sei que tá cabastor que bebê. E na cabastura bebê.
Ou le kensai kibaba une kabakute une kebala chiti bebe. Non la nada strobabo, alléluia. Non la nada strobabo. Pabo bai risibi, pabo bai risibi. E candela kota bai ba. Ayana kol sohala bai kibase. Regretilo aqui, aleluia. Deus trabalhasse obra. Deus trabalhasse algo grande está na caminha, algo grande. É santo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai sendo algo grande está na caminha, algo grande está na caminha, algo grande está vai de allá, algo grande, aleluia. Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso está junto com nós, aleluia. Está escutando a mainta, abre o coração, aleluia. Vamos receber e llenura de Espírito Santo está passando, está aqui na presente, desmixe com monte, aleluia, aleluia, desmixe com ele, aleluia. Está passando, está tocando, está llenando, solamente, você abre boca, grita, grita, grita noite, grito de alegria, vamos receber, e llenura de Espírito Santo, solamente, tá a bomesa, tá estrobando mesa, aleluia, vamos receber, aleluia, abre meu coração, completamente, aleluia. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso eres, Dios, aleluya. Ora tu mais, aleluia. Abre meu coração, irmão. A única tem desejo para receber o de Espírito Santo. Está gratuito, aleluia. Alabado seja o Senhor, está grátis. Não está paga nada. Munda paga nada, aleluia. Nada munda paga. Solamente abotinho com racibo bes. Alabado seja o Senhor. Abre meu coração, não esconde nada, aleluia. Se tem algo que está estrobado, presente ele diante de Deus, ou confessar, aleluia, confessar, abre meu coração, e botar receber, aleluia, eteia, etaquinan, sobre a besta bisa, caminador sofre de um seu nome, e não está presente, etaquinan presente, etaquinan presente, nós estamos com Deus, aleluia. Oh, está aqui dentro presente. Está manifestado sua mesa. Está manifestado sua mesa, aleluia. Abre o coração solamente. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Muito precioso, Jeová. Grande e maravilhoso é o Senhor. Senhor, aleluia. Senhor, o Senhor que nos abençoe na momassa. O Senhor que tem no na momassa. O Senhor que é importante na vida na momassa. O mérite toute gloire. O mérite toute louange, toute adoration, mon Dieu. Parce que tant que Seigneur. Moi adorer au bon Dieu. Moi adorer au bon Dieu. Alléluia. Moi te merci, mon Dieu, pour grâce. Merci pour miséricorde, mon Dieu. Merci pour faveur que vous faites. Alléluia. Ou al mourir sous bois calvaire pour nous. Pour pécher, Dieu capable de pardonner. Pour pécher, nous, Dieu capable de pardonner. C'est nous-mêmes qui t'avons fait ça. Pas que tant coup. Nothing young man la boyova. Nothing young man la bo Dios. Nothing young man la bo. Nothing young man la boyova. Nothing young man la bo Dios. Oh, mas se cosco nós não merece. Jeová. Manera Juan Bautista. Ora ainda bautizar enteran. O pai foi bautizado. E diz, não, a mim não está digno de como está vindo.
Para me bautizarmos. A mim não tá digno. Para me pôr lá. Aqui tá a sandália de bopia. Oh, Jesus. Ajude David. Tenha misericórdia, Romainta. Tenha misericórdia, Romainta. A mudança mais importante de nossa vida. A mudança mais importante de nosso ser. De nosso sentimento na Jeová. Olha o papi a eterna tembra. Aleluia. Olha o papi a eterna tembra. Alabança do Senhor. Danke, Senhor. Danke para o Maíta. Danke para obra grande que basi. Danke para obra grande que basi do Cruz de Calvário. Danke, meu bom Deus. Danke-me, Jesus, aleluia. Oh, grande e maravilhoso é o Senhor. Poderoso, botame Deus, aleluia. De nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Danke-me, Deus, danke-me, Senhor. Danke-me, bom Deus, danke-me, bom Deus. Poderoso, botame Deus, poderoso, botame Senhor. Maravilhoso, botame Rei. Poderoso, botar. Grande e maravilhoso é o Senhor. Grande e maravilhoso é Deus. Glória ao Senhor. Um dia mais, Romana, um rato mais, bancrama, um rato mais. Siga clamar, grita a Deus. E está aqui dando presente, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Poderoso, botar-me Deus. Maravilhoso é o Senhor, bota digno, bota precioso, Jeová. Bota maravilhoso, Senhor. Grande e maravilhoso é Deus. Alabanza, Senhor, alabamos Deus, humanan. Alabamos Deus, humanan, Tomás, humanan. Clama, alçabomosa, sigue clama, aleluia. Nosso Deus é precioso, é maravilhoso. É digno, está escutando, aleluia. Presenta, aleluia. Cada dolor que tem, aleluia. Diante de Deus, Michicune, está sarau, está sana, está libertado, está quebrado, cadeira não. Eta baixamuna na borro. De nome de Jesus, aleluia. Igreja, vamos para de quibla, aleluia. Para nosso pastor, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, me dá mais diante do Manan, aleluia. No Manan espalda a oração aqui. Vamos clamar para nosso pastor, aleluia. Vamos para de quibla, aleluia. E sua família, Jeová. Para sua da descaia, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso, no momento aqui, me dá mais diante do Manan espalda a oração aqui. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo Deus de glória. Mira nosso pastor, Jeová de glória. Jorge Menche, Jeová de glória. Obra de subida, Jeová de glória. A botar todo poderoso, botar maravilhoso, Senhor. Oh, Jeová de glória. Toquere uma especial. Chene, como poder. Bom chão descende de subida. Oh, Senhor Jesus. Cuide uma especial, Jeová de glória. Oh, Deus todo poderoso. Vai mais sabedoria de subida, Jeová de glória. Mas o chão de subida. De nome de Jesus, aleluia. Mira nosso pastor, suraidamente. Jeová de glória, glorificamos o mesmo especial, tu queremos uma especial Jeová de glória, e o de Deus meu, dona-me sabedoria, o Deus todo-poderoso, vai vir que conselho não Deus tata, para seu esposo, o Deus de glória, glorificamos o mesmo especial, de nome de Jesus, te obra aqui Jeová de glória, o Deus todo-poderoso, e o nome especial, o Deus todo-poderoso, para nos seguir para diante Jeová, el Senhor, alabanza do Senhor, obra Deus meu, de nome de Jesus. Mira suyo, ayana col soyo a de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, camina que está Deus mío. Toque, Senhor, uma especial, de nome de Jesus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, missa, dia assim, e também arrependimento, Jeová, e bem back, aleluia. E bopia na Jeová de glória, de nome de Jesus, aleluia. Oh Jeová de glória, e bem back na bopia na Jeová de glória, de nome de Jesus. Danke, Senhor, danke-me, Deus. Mi famiglia aqui, Jeová, no nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, mila Senhor, e trabalho de igreja aqui, Jeová de glória, aleluia. Aunque coronavírus está tomando algum tempo, Jeová de glória, mas nós cabe, Jeová de glória, Senhor, mila de 2 pisos, nós temos uma bike mexer com ele, Jeová de glória, obra de nós vida, Jeová de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, cada ajudante, Jeová de glória, que está pondo mão, cada cliente, Jeová de glória, cada lumão, que está pondo mão, Jeová de glória, pe obra aqui, seguir
Dios mío, para delante, Jehová de gloria. Oh, bendición a nombre especial, de nombre de Jesús, aleluya. Y donan con anda donar, Jehová de gloria. Bendición a más y más, de nombre de Jesús. Nos que acaba, Dios mío, culay de iglesia, me se acaba ainda, Jehová. Oh, Dios de gloria, manda gente para ponoman, para ayudar, Jehová de gloria, para nos seguir, obra aqui, de nome de Jesus. Danke-me, Deus. Danke, Tata. Danke-me, Greia. De nome poderoso de Cristo Jesus. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Maravilloso eres, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso eres, Señor. Aleluya, Jesús. Gloria a Jesús. Tú mereces gloria y honra. Nos magalza nambos, Señor, nos está adoramos, vos merece gloria. Gloria a Dios, aleluya. Y honra. Nos Santa para Romana. Señor, Y al sabo manera era. adoramos. Y si la buena. Canta y corito aquello. Bota ha sido de milagre, no tenho maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor, grande bota, bota ha sido de milagre, no tenho maneira boa. Maneira boa, Senhor, vou merecer glória e honra. Por nós uma casa na voz, Senhor, nós está adoramos, vou merecer glória e honra. Namo, Senhor, nós te adoramos, grande Buda, Buda ha sido de milagre, não tenho maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor, grande Buda, Buda ha sido de milagre. Não tenho maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor. Glória a Deus. Oh, vou merecer glória, aleluia. Vou merecer alabança. Oh, nossas alças manas na era, Jeová. Oh, Deus Todo-Poderoso, Almainta. Nos merecemos de presença. Vou descer ele para nos vida, Jeová. Oh, vou merecer glória, vou merecer alabança, vou merecer adoração. Me dá donado glória, Jeová. Me dá donado honra. Me dá donado alabança. Nós adoramos glória, Jeová. Oh, grande bondade de Deus. Nós adoramos alabança, Jeová. Nós adoramos adoração, Jeová. De nome de Jesus. Danke, Senhor. Danke, oh Deus. Danke, meu Deus. Aleluia. Vous méritez toute gloire avec honneur. Moi, livre même pour m'adorer et pour glorifier non. Vous méritez toute gloire avec honneur. Moi, livre même pour m'adorer. No.
toujours fait gros miracle. Pas gen l'autre encore ta cour. Pas gen l'autre encore ta cour. Parce que au grand, pour toujours faire gros miracle. Pas gen l'autre encore ta cour. Pas gen l'autre encore ta cour. Grandi bota, bota hasido de milagre. Oh Señor, new manera, Señor, grande bota, bota hasido de milagre. No tenho manera, new manera, Señor, me tá donando gloria. Mi ta donavo honra, donavo alabanza, botadito Señor, mi ta donavo gloria, mi ta donavo honra, donavo alabanza, botadito Señor, bota hasido de milagre. Amen. No tenho maneira New maneira Senhor, grande bota, bota hasido de milagre. No tenho maneira New maneira Senhor, new maneira, Senhor, pague lota taco, pague lota taco. Gloria a Dios, aleluya, alabanza al Señor, un aplauso para el Señor, un aplauso fuerte, aleluya, alabanza al Señor, aleluya, aplauso fuerte para el Señor, aleluya, nuestro Dios está precioso, nuestro Dios está maravilloso, nuestro Dios está digno de tu gloria y honra y alabanza, aleluya, alabanza al Señor, aleluya, Dios bendiga a mi hermano, ¿quién da viva? Y en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios está precioso, nuestro Dios está maravilloso, está digno, aleluya. Nos está siguiendo, aleluya, con la siguiente lectura de la palabra de Dios, junto con nuestra hermana María Melcera. Dios bendicioná a mi hermana. Dios bendicioná a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. Amén. Dios bendiga a cada uno de mi hermana y bom venir en casa de Dios suavemente. Amén. La que nos abre las palabras de un de Salmo 16. Amén. Gloria al Señor. Mientras nos busca, nos glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios. Salmo 16. Amén. Gloria al Señor. Alabanza a su nombre. Salmo 16. Amén. Mi hermana, ¿tú tienes? A palavra de Deus está de nome Tata, de Hijo e de seu Santo Espírito. Guarda-me, ó Deus, para sobre dem bom me toma refúgio. Me avisa, Senhor, abota-me, Senhor. Fuera de me não tem nada bom. Para lo que está passando na ribatera, não é excelente, não. Den que não turbi delícia tá. E dolor não diz não que corre atrás de outro Deus, lo vou multiplicar. Não ofrenda não de bebida de sangue lo me não oferecer. Ni tu na nome de me lep não. Senhor, é porção de minha herência e minha copa. Bota sostener meu destino. Elia não acai para mim de lugar não placentero. De verdade, bonita da herência que está tocando.
Lo me bendicionar, Señor, de quien está dando mi consejo. También mi corazón está instruindo de hora y a noche. Me pone, Señor, siempre mi delante, para sobre esta na mi mano derecha, y lo mi no guardo mover. Pensé mi corazón está contento y mi alma lo está regocijada. Mi carne también lo viva de seguridad. Para sobre lo bueno entregar mi alma na Seol. Ni tampoco lo bueno permitir vos santo mira corrupción. Lo voy a mostrar mi ebereja de vida, de presencia, de plenitud de gozo. Y na bo mandreche de delícia para siempre. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Esa aquí también nuestra oración, amén, cada día. Para Dios guardarnos, amén, gloria al Señor. Amén. Y de su presencia, amén. Tu cadena nanta cae, amén, gloria al Señor, aleluya. Oh, Tata Celestial, dan que nos te amamos, Señor. E nós está pedindo aqui, oh Deus, guarda-nos cada dia, Senhor, aleluia. Oh, Tata, vou seguir guiar-nos, seguir instruir-nos, Senhor, Deus de glória. Guarda-nos de tu peligro, de tua enfermidade, de tudo o qual não, Padre Santo, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor, nós não temos nada para pagar, Senhor. Tata, de aqui, Senhor, nós alçamos voz e nos mandam, Senhor. E agradecemos, Deus de glória, Jeová. Passou fora de vós, Senhor, não tem nada bom, Senhor, e meter aqui, oh Deus, e talvez nós está lavabo, nós está bendecimos, Deus de glória, aleluia. Oh, Tata, danke, para a palavra, Senhor, a seguir a nós, Senhor, fortalecer-nos cada dia, Senhor, através de uma palavra, Senhor. Tata, danke, nós te amamos de mente aqui, oh Deus, para a presença, para a bondade, para a fieldade, oh Deus de glória, Jeová. Danke, Senhor, de nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus sigue mencionando nosso irmão Iraida Mercera. Pai precioso, lectura de palavra de Deus. Nós está seguindo e alabanza junto con nosso irmão Dilia de Polanco. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo y a su nombre y al nombre de Cristo. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta mañana? Dele todo al Señor en esta mañana, amén. Todo lo que usted le trajo a Dios, dese lo que le pertenecen a Él, las alabanzas, la adoración, gloria al nombre del Señor, aleluya. Poderoso eres Dios. Y tú que estás en tu casa, empieza a adorar, empieza a clamar, empieza a exaltar el nombre del Señor en esta mañana. Hoy es el día del Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las alabanzas. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta mañana te presentamos las alabanzas, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú ministres a cada uno de nosotros y a cada una de esas personas que nos sintonizan, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, yo vine a alabarte y a adorarte en el Espíritu. Señor, yo vine a alabarte y a adorarte en el Espíritu. Mi alma se goza en el Espíritu. Mi alma se goza en el Espíritu. Señor, yo vine a alabarte y a adorarte en el Espíritu. Señor, yo vine a alabarte. Señor, yo
Gloria a Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú
al Señor, aleluya. Pase de Jesucristo. Oh, pasemos mes Jesucristo. Toca, sana, Oh, sana. liberta, Oh, libertad. bautiza. Bautiza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Danke, Tata. Gracias por tu presencia. Danke por tu presencia. Gracias, oh Señor. Sí, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alabamos y te bendicionamos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén, hermanos. Amén, hermana. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios menciona a mi hermana ricamente. Bienvenido a la casa del Señor. Bom menino é casti, Senhor. Amén, hermanos. Amém, hermano. ¿Y cuáles están contentos en esta mañana? ¿Cuál está contento hoy? Hay que cantar para el Señor Canta para Senhor. con toda nuestra alma, Com ternos alma. con todo nuestro ser. Com ternos ser. Amén, hermanos. Ya usted sacó estas 2 horas Já passa que 2 horas aqui. para estar en la casa del Para Señor. botar presente na casa do Pues Senhor. usted tiene que dar a usted mismo completo. Pois podemos durar um mês completamente. No importa si queda cansado, Não te importa se você quedar cansado. no importa si queda ronco. Não te importa se você quedar com os reis. Alabanza, darse completamente en la alabanza, Durar um mês completamente na alabança. en la adoración. E na adoração. Y los niños también tienen que alabar. E muita também tem que alabar. Amén. En esta iglesia tenemos la costumbre que los niños también alaban. Da igreja que não se acostuma que muita também está alabar. Los niños que no se levantan a cantar cuando se paran las clases quedan aquí sentados porque están pegados ahí a la alabanza del Señor. É muita não que não alanta para de momento não de alabança, hora que repartir classe, não está queda sentar aqui não. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermano. Hay que enseñar a nuestros hijos a alabar al Señor. Nós digo sim, já não se una para alabar Senhor. Padre, Padre, Tata, mama, ¿dónde está tu autoridad? na onda boa autoridade tá. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Glória ao Senhor. ¿Quién está educando a quién? Quem está educando quem? A su nombre sea la Su gloria. nome é glória. Quieren venir con leyes de géneros y esas Não cosas. que vem com leis de diferentes gêneros e coisas aí. Quieren sacar la educación de nuestras Não que manos. quite educação foi nos manan. Pero es mi hijo. Pero também eu. Yo la creé. Ah, me cree. Yo educo a mis hijos, no mis hijos a mí. Ah, me está educando mi una, no me una a mí. Ni el gobierno educa a mis hijos. Mi Aleluya. gobierno no está educa mi una. A su nombre sea la gloria. A su nombre A su sea nombre gloria. la gloria. A su nombre A su gloria. nombre la gloria. Nombre de gloria. Amén, hermanos. Amém, hermana. Abrimos la palabra en esta mañana Nós está abrindo a palavra de en Avemainta. Hechos capítulo 10, De Hechos no capítulo 10, versículo 17. versículo 17. Amén, hermanos. Y lo sugieres E eu desde quero, hoy. for de hour, Si un niño no está enfermo, tiene que pararse de pie. se eu quero, se tem muchacho, se não está malo, tem que lanta para. Amén, hermanos. Hay que seguir las reglas. Tem que seguir a regra não. 1 o 2 veces, Um of dos cuando mi dias, papá murió, ora como tata muri, lo enterraron en una iglesia católica, alabanza na al Señor. de igreja católica. Y yo fui para allá, E mabaina, estaba allí. e me tava tainan. Amén. Tristeza por mi padre, Me tava triste, dor e me tata, afligiendo mi alma por estar ahí. e afligi minha alma, dor que me Pero tava cuando tainan. decían ponse de pie, Pero não tava da bisa, lanta para. yo me ponía de pie porque tengo que respetar cuando estoy allí. Me tava da lanta para, porque me tem que respeitar a hora que me tá te não. Esos pastores que entran a la iglesia católica a predicar es falta de respeto. E pastor não cuida direito da igreja católica para vai predicar, então falta de Y lo respeito. propagan. E não tava assim aqui viral. Como entran allí predicando, eso es idolatría. Quando anda mostra também, quando anda direito e não e predicar, isso aqui de idolatria e coisas assim. Imagínense si alguien entre por allí y hace lo mismo aquí, alabanza al Señor. Imaginava se outra pessoa direito e assim mesmo coisa aqui não. Hay que respetar donde usted esté. Mas se respeitar a caminho da cubotar. Aunque usted no está de acuerdo, Mas que porta bom, não está de si acordo. usted entra por allí, Se você direito for de porta, hay que respetar las reglas que hay allí. tem que respeitar as regras não que tem aí não. Amén, hermanos. Amén, hermano. Y a su nombre. Hechos 10, 17, repartimos las clases Hechos não 10, 17 e nós está repartir a classe não. de una manera ordenada. De uma maneira ordenada. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermano? Hechos 10, 17. Hechos 10, versículo 17. Vamos a continuar Nós também seguir con el estudio de los hechos. o estudo de Hechos não. Alabanza al Señor. Tremendo libro Book tremendo. donde vemos Caminha nos por el mira. Espíritu Santo obrando. O Espírito Santo tá obra. Recuerda siempre, Recorda sempre es el Espíritu Santo. Amén. que o Espírito Santo. Hechos 10, 17 dice así.
Hechos 10:17 está bisa assim Y aqui. mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. E mientras que Pedro estava também confundido, tocante de visão que ele mira a porta nificar, até o homem que Cornélio amanda, depois de apuntar para casa de Simão, aí chega na porta de curar. Vamos a orar, hermanos. Láganos orar humana. Vamos a pedir a Dios su guianza en esta mañana. Vamos pedir Deus para guiar nossa uema inta. Padre Santo, aquí estamos, Señor, Tata nossa aqui. en obediencia a tu palabra, Dios, De obediência na boa palavra, y Deus. con de buena gana, Dios mío, E com boa vontade, Deus meu. para estar aquí reunidos Para estar aqui na reunir con los hermanos com nossa humana. en el nombre de Jesús. De nome de Porque tu Jesus. palabra dice Maneira boa palavra da bisa. que allí usted envía bendición y vida eterna. Aí não bota manda bendição e vida eterna. Que tú estás donde hay 2 o 3 reunidos, Kubota Dios. inan, kami natin 2 of 3 reunidos. Por eso hemos dejado nuestra casa, Dios, Pesi nos alaga nos kas ng Dios. para estar reunidos en este lugar Para nos pota reunir no lugar con los aqui. hermanos aquí Kuero humana ang y kinang. los hermanos que están en sintonía, Dios. Kuero humana kuta din sintonia Unimos Dios. nuestra fe Nos ta uni nos fe. para rogarte en esta mañana Para nos rogaba we que mainta. tú nos visites, Dios mío, Pabo bisitanos Dios mío. con tu presencia, Kubo presencia. con tu palabra, Kubo palabra. con tus milagros. Kubo milagro. Que el Espíritu Santo haga maravillas entre nosotros. Que Espírito Santo possa maravilha na meio de nós. Enséñanos en esta mañana. Sim, a nossa we mainta. Habla nuestras vidas. Pa apenas nos vida. Usted conoce cada corazón. Amo conhecer cada coração. Usted conoce nuestras pruebas, Amo conhecer nos pruebas. nuestras luchas, Nos lucha na. los mares rojos, No, ela manan corá. las dificultades. É dificuldade Tú não. conoces nuestros desiertos. Vou conhecer nos deserto não. Háblanos, Señor. Tata papi com nós. Tócanos, Dios. Tata toca nós. Queremos una experiencia contigo, Dios Tata mío, nós que tem uma experiência cubo. en esta mañana, Awe mainta. en el nombre de Jesús. De nome de Jesus. Amén. Amém. Mis hermanos pueden tomar asiento. Virumana pocinta. Estamos en los libros de los Hechos, capítulo 10, Nós está em buquinan de Hechos no capítulo 10. que pone mucha énfasis Puta pone hopi ênfasis como un gentil, com pagano, amén, una Gentil. persona que no era judía, persona com nota judío, recibió la salvación, com ela receber salvação recibió el Espíritu Santo. e com ela receber Espírito Santo. Dios le inspiró a Lucas Deus inspira Lucas para poner este capítulo aquí en Hechos. para escrever capítulo aqui de Hechos não. Lucas, Lucas en su Evangelio de Lucas, de su evangelho não de Lucas también enfatiza, da mucha atención a las personas menospreciadas. Lucas está dando atenção e ênfasis na persona na que estava guardando menospreciar. Por eso usted ve que en Lucas, Mas você pode mirar que em Lucas, en el Evangelio de Lucas, de evangelho de Lucas, Lucas tras la genealogía por vía de María y no de José. Lucas está atrás é genealogia dor de Maria e não dor de José. Da mucha atención a la mujer. E está dando atenção na gente mulher. Aquí todo un capítulo, Aqui de capítulo aqui, amén, todo un capítulo, tur capítulo, un capítulo completo. de capítulo completo, Amén, hermanos, da atención como un pagano viene a Cristo está dando atenção com pagano também na Cristo y cómo Dios lo llena con el Espíritu Santo. e com Deus está lleno com o Espírito Santo. Amén, hermanos. Y sabemos del caso de Cornelio, E nós sabemos o caso de Cornélio, que era piadoso y temeroso de Dios, que estava tomando piadoso e que estava teme Deus, ofrendaba y diezmaba a Dios, estava ofrendar e estava dando diezmo a Deus, aunque aún no era salvo. mas que aún não estava a salvar. ¿Sabe usted que hay gente salva que tiene mejor alabanza del Señor? Que son mejores gente que algunas gente cristiana. Tem gente não com nota salvar, com nota hasta melhor persona não com gente não em comparação com gente com nota ¿Usted cristiana. cree eso? Você não quer dizer? Aunque no son salvos, Mas que não nota salvar, mejor gente que algunos cristianos que andan por ahí. nada melhor persona te enviar com hasta próprio cristiana, Alabanza algum al Señor. cristiana. Amén, hermanos. Y por eso a veces hay gente que dice, E depois você tem que te enviar. si usted es cristiano, Bom, se a bota cristiano, si ella o él es cristiano, se é cristiano, no, yo quiero quedar, yo me quiero como soy. não, a mim te queda maneira como está. Pero se olvidan Pero não está que lúbida, sus buenas obras os não bom obra no não, les salvan. não tá salva não. Amén, hermanos.
Alabanza, que Cornelio alabar al Señor. Quando falava Senhor. Cornelio era temeroso, piadoso, Cornélio tinha temor para Deus, ele estava piadoso, ofrendaba. ele estava ofrendando. No era tacaño como algunos cristianos, E não estava hermano. para pedir de algum cristiano romano. Y Dios le mandó un E ángel Deus mandou ángel cerca de para ele mostrar el camino al Señor. para mostrar o caminho na Y Senhor. Dios le dijo, Deus avisou. el que tiene la palabra de vida E sunco tinha palavra de vida. es un cristiano. Tá cristiano. Ve a buscar a Pedro. Vai buscar Pedro. Tiene palabra de vida. Ele tem palavra de vida. Vida vive en él. Vida está viva dentro de Él ele. tiene lo que usted necesita. Ele tem o que abo tem El mester. cristiano tiene lo que este mundo O necesita. cristiano tem o que o mundo que tem mester. Amén. No te dejas influenciar en el trabajo por lo que te dicen. Amém. Não larga para o meu guarda influenciar na trabalho de lo que nada bisabo. No te sientes menos porque te critican porque eres cristiano. Não sente o mês menos, passou nada criticar o diz passou botar cristiano. Esa persona que está haciendo tu vida É imposible, pessoa que está fazendo uma vida impossível. él te necesita. Ele tem mester divo. Tú eres su esperanza. A bota sua esperança. Tienes lo que él necesita. A botin lo que ele tem mester. No te sientes mal. Não sente o mês malo. Él no sabe lo que está haciendo. Ele não sabe o que está fazendo. Ese hijo del diablo no sabe lo que está haciendo. E o diabo, ele não sabe o que está fazendo. Amén, hermanos. Ama a esa persona. Estime persona. Y dale la E palabra. não é palavra. A su nombre sea la gloria. A seu nome seja glória. Y así Cornelio mandó E assim na Cornélio manda un soldado y 2 criados, si no me equivoco, soldado e 2 criados, se me não equivocar, a la casa de Pedro. na casa de Pedro. El ángel le explicó exactamente E ángel expliquei de uma maneira específica dónde vivía Pedro. na onda Pedro estava viva. Amén, alabanza al Señor. El ángel le dijo, E ángel avisou. alabanza al Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. Que se llamaba Simón Ele estava chamado Simão. y tiene por sobrenombre Pedro. E ele tem como nome Pedro. Hasta ese detalle el ángel le dio. Hasta ele detalhe e ángel adune. Y fueron. E na abai. Amén, hermanos. Y Pedro estaba orando. E mientras que Pedro estava orando, Porque a Pedro le gustaba orar. pastor Pedro estava gusta ora. Dios ayúdanos a orar. Deus ajuda-nos para orar. A veces nuestra vida de oración mengua. Também nos vida de oração tá mengua. Amén. Y para levantarlos le cuesta uno, hermanos. E para lantar back tá costa nosso humano. ¿O no, hermanos? La vida de oración se cultiva. E vida de oração mas se guarda cultivar. No es algo mágico que ahora tengo vida de oración. Não tá algo mágico com a uva te pensar, a uva tem vida de oração. Hay que cultivarlo. Tem que cultivar Amén. Cada día de nuevo. cada dia de novo. Y Pedro estaba orando allí. E Pedro estava fazendo oração Y e tuvo não. un éxtasis. E ele tem Y êxtase. Dios le dio una visión. E Deus deu uma visão. Un lienzo blanco Lenço branco que significa que estava significar santidad, santidade, pieza, limpeza. lleno de animales impuros. Estava yendo besena impuro. Alabanza. Y Dios le decía, E Deus estava dizendo, mata, come. mata e Y come. Pedro se negaba. E Pedro estava ninga. Amén, hermanos. Amém, romana. Porque él se mantuvo Pastor, ela mantém su mês conforme a la ley, conforme a lei. sin nunca comer o tocar cosa impura. Se nunca não amiche nem come coisa impuro. Pero Dios le dijo, Pero Deus lo que avisou. yo he declarado limpio. Lo que a mim é se limpe, Amén, usted no puede decir que es impuro. abo não pode dizer que é impuro. Y Pedro, hemos visto la semana pasada, E nós mira semana passada, correctamente, de uma maneira correta, al principio no lo quería aceptar, na princípio, eu não quero aceitar isso porque aqui. no cuadra con la palabra de Dios. Pastor, eu não estava quadra que é palavra de Deus. Amén, ese tiempo tenían la ley. Tem tempo ainda tem Y lei. la ley prohibía estas cosas. E lei estava proibir é coisa aqui. Pero Pedro olvidó, Pero Pedro a se lubida, olvidó ele a lubida, que el día de Pentecostés que dia de Pentecostés, comenzó la gracia. é graça a começar. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Que ahora Dios nos limpió. E o Deus limpia-nos. Antes el Espíritu Santo no moraba en las vidas, ¿o no? Antes o Espírito Santo não estava viva, tem vida não. Pero ahora la sangre de Cristo Pero a que sangue de Cristo, nos limpió. a limpia-nos. Viene a vivir en nuestras vidas. Espírito Santo também viva de nos vida. Sangre se derramó. Sangue a guardo Un dramar. pacto nuevo. Pacto novo. No podemos vivir bajo el viejo pacto Nós não podemos viver para o pacto viejo. como los adventistas, hermanos. Mas é adventista na Roma. Amén, hermanos. Amém. Para alabar al Señor. Quando falava Senhor. Y Pedro dijo, no, Señor. E Pedro pensa, não, Senhor. Dios le mostró 3 veces. Deus a mostrou 3 vezes. Es que la visión es cierta, aleluya. Que é visão da verdade.
cuando Dios lo muestra 3 veces, lo repite 3 veces, Ora Deus repetir algo 3 vezes, es que va a acontecer tapu eta vai tuma lugar, o es verdad. Amén. of eta verdade. En el versículo 16 dice: De versículo 16 eta bisa, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. essa que só de 3 via, e mesor é objeto a guardo tumana chelo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, E mientras que o Pedro estava tamasha confundido tocante de Kiko é visão que ela mira por tanificar, amén, estaba confundido amém, ele estava confundido. porque Dios le habló, So Deus sabe com ele, pero él estaba confundido pero ele estava confundido. porque parecía que era en contra de la palabra, O sea, estava a parse como si fuera algo en contra de palavra. porque el diablo también se presenta como ángel de luz. Mas o diabo também está mostrando su mesmo como ángel de luz. El diablo también usa la palabra. O diabo também está usando palavra. El diablo también te da visiones. O diabo também está dando visão. Amén, hermanos. Por eso siempre cuando hay una visión Mas sempre, ora tem visão o un sueño, ou sonho, tenemos que llevarlo a la palabra de Dios. nós me recebe back na palavra de Deus. Amén, hermano. Estaba confundido pensando qué sería esto. Ele estava confundido, pensando o que sabe por significar. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Até em Roma, na Cornélio Amanda, depois se apunta para a casa de Simão, aí chega na porta de curar. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. E na ayama e apunta si Simão, que ainda também está guardo chama Pedro, estava queda em nan. El ángel les dio los detalles. E ángel adunanan e detalhe Y nan. preguntaron E nan apunta. y dijeron, allí está la casa. E na abise, aí nan está. Amén, hermanos. Amén. Amém. Tenían que llegar Na se ela chega y tocar. e bate Pedro está en casa, e punta Pedro está na casa. pero no. Não, Preguntaban si allí moraba un Pedro. não, não está punta, ou não apunta se não estava viva Pedro. Amén, hermanos. Era tan exacto lo que el ángel dijo Estava assim na preciso o que é ángel avisa. que ellos mismos no lo podían creer. Una mes não pode querer. Vive un Simón aquí, Ene que te chama Simão tá viva aqui não? lo llaman Pedro. Não te chama Pedro. Ellos no lo conocían. Não estava a conhecer. Y mientras Pedro pensaba en la visión, escucha bien, hermanos, E mientras que Pedro estava a pensar arriba é visão, escuta bom, irmão. estaba en oración, Estava em oração. recibió una visión. Ela recebeu visão. Qué precioso cuando Dios se presenta en nuestras oraciones. Que precioso da hora Deus presenta su mês de nos oração. Amén. Dios se agrada Deus está agradado de esa oración, de oração, de esa adoración, de adoração de e esa alabanza. de alabança. Amén. Y desciende E está descender para hablarnos, para para conosco, mostrarnos su voluntad. para mostrar nossa vontade. La oración, É oração. la oración de nosotros, E nós oração. primeramente tiene que ser para agradar a Dios. Na primeiro lugar, é me setar para agradar a Deus. Amén, hermanos. Cuando Dios se agrada, Ora Deus está guardo agradar. se desciende. Está descender. ¿Para qué? Para mostrarnos su voluntad. Para que para mostrar nossa vontade. Bueno, hermanos, Of não, irmão. a veces perdemos tiempo Também nós está perdendo nosso tempo. orando a Dios Haciendo oração a por Deus. cosas cotidianas. Para coisas de todo dia. Amén, hermanos. Y Dios dice, deje las cosas, hombre. E Deus está pensando, lá que coisa aí. A los pájaros les doy comida. Ne para na mitad do nanan comida. Mira las flores, son Guaque- obra de mis manos. O a flor na está produto de mi manan. Y usted está dudando de mi justicia. Busca primero el reino de Dios. E a botar duda de mi justiça. Busca primeiramente o reino de Deus. Busca el reino de Dios. Busca a glória de Deus. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y estas cosas serán añadidas. E a coisa aí, lo vai guardo añadir. Y te mostraré mi voluntad. E lo me mostrava mi A vontade. su nombre la gloria. A su nombre é glória. Amén, hermanos. Y él estaba pensando E ele estava pensando. esa tremenda oración, Tem tremenda oração esa aqui. visión que recibió. É visão que ela recebi. Y le dijo el Espíritu Santo. E Espírito avisei. Qué precioso, hermanos. Que precioso, irmão. Amén. Hablar con el Espíritu Santo así. Papi, assim aqui que é Espírito Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Há 3 homens te buscavam. Glorificado sea el Señor. Glorificado sea o Senhor. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Lanta vai a bom e vai junto com nan sem dúvida nenhum momento para sobra tá a mim mes amanda nan. Qué precioso, ¿no? Que precioso, of não? El Espíritu Santo, Dios hablando así con nosotros. Espírito Santo, Deus aqui nan papiando conosco. Amén, hermanos. ¿Y por qué no Jesús? E de conosco Jesus. ¿Por qué no el Padre? De conosco é Tata.
¿Por qué el Espíritu Santo? Di conta Espírito Santo. Amén. Amém? La gracia E graça es la dispensación del Espíritu Santo. é dispensação do Espírito Santo. Ah, no, hermanos. Of não, hermana? Pedimos, oramos a Jesús por salvar a las almas. Nós está glória a Deus. Oramos a Jesús, a Dios, Nós está orando a Deus, na Jesus. para salvar a las De almas. salme alma não. Pero el que salva es el Espíritu Santo, ¿no? Por sungo da salva do Espírito Santo. Él convence al mundo de pecado. Este sungo da convencer o mundo de pecar. ¿O fue usted? Of ta abo. ¿Quién convirtió esa alma? ¿Usted? Quem a convertir é alma aí? Abo? ¿O el Espíritu Santo? Of Espírito Santo? Alabanza al Señor. Son mis almas. Da mi alma não. Amén. Yo sabía que una persona puede tener más que un alma. Alabanza Ainda al essa Señor. pessoa pode ter mais que alma. Es peor que Dios, tiene 3 almas. Da pior que Deus. Não tem. El Espíritu Santo convence de pecado. O Espírito Santo te sungo da convencer de pecar. El Espíritu Santo sana, O Espírito Santo tá sana. salva. Está salva. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén, hermanos. Amém, El hermana. Espíritu Santo le está hablando aquí. E o Espírito Santo está papiado aqui não. Qué precioso. Que precioso. He aquí 3 hombres te buscan. É aqui 3 homens te buscavam. Levántate. Lanta para. No dudes en ir con ellos. E não duda nenhum momento de vai com não. ¿Por qué el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro que no dude en ir con ellos? E com o Espírito Santo está avisando a Pedro para não duda nenhum momento para vai com não. Eran gentiles. Não estava tendo pagando não. Amén. Dios le dio esa visión. Deus te deu visão, Mata, come. mata e come. Alabanza al Señor. Y después el Espíritu Santo le dice, E depois o Espírito Santo está hay avisando. gente que te está buscando. Tem gente não que está buscando bom. Amén. No dudes en ir con ellos. Não duda nenhum momento de vai com não. Cuando Pedro abrió la puerta E agora que o Pedro abre a y porta, vio esos paganos e allí, ele mira pagando não não. los judíos con los paganos no se mezclan. É judío não que é pagando não tá mescla na mes. Era impura, que era gente impura para los judíos. Estava tá gente impuro para judío não. Amén. Dios le dio esa visión Deus te deu visão aí y le dice, e tá avisando. cuando abres la puerta Agora que você abre a y porta, ves a esa gente, vou mirar gente não aí. no dudes en ir con ellos. Não duda nenhum momento para vai com não. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? E Pedro abarra vai ser que Hombernan e avisa: mira, a mim te sunco bolso da busca. Para que motivo bolso abim? Amén, hermanos. Amém, hermana? Mira, Uac. el Espíritu Santo no le dijo lo que pasó con Cornelio. Espírito Santo não avisa o que passa com Cornélio. El Espíritu Santo no le reveló, Espírito Santo não a revelei, pero le presentó, pero apresentei, amén, ¿cómo se dice? La meta a mostrei meta. de ese primer ejemplo que va a acontecer. E para exemplo que eu estava aí toma lugar. Salvación de los gentiles. Salvação de gentil não, pagano não. Dios le mostró por la palabra. Deus a mostrei para meio de palavra. Dios le reveló Deus a revelei. que ahora va a entrar la salvación de los gentiles. Com o abim salvação para pagano Y não. Cornelio era el primero. E Cornélio estava te um promê. ¿Cuándo para alabar al Señor? Amén, hermanos. Amém, hermana? A su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. Amén. Versículo 22. Versículo 22. Ellos dijeron, E não a contestar. y Pedro les preguntó, ¿no? Pedro apunta não. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Para que motivo bolso abim? Poco a poco Dios le va a abrir, Tiki Deus vai abrir. amén, en ese conocimiento. É conhecimento. Es una revelación progresiva, Tá aleluya. uma revelação progressiva. Le mostró el lienzo, los animales. Ela mostra o lenço, é bestia não. Le habla después, le dice, no dudes, vayas con ellos. Depois da papia com ele diz, não duda, vai com não. ¿Por qué has venido? A outra apunta de como estão Si abim. ellos hubieran tocado la puerta Se não ela bate na porta, sin Dios tratar con Pedro, cinco Deus a trata com Pedro, Pedro no iría con ellos. Pedro não lo vai com não. Amén.
Ellos dijeron en el 22, E na avisa tem versículo 22. Cornelio el cinturón. Cornélio, um centurião. Mira el testimonio que tiene de su jefe, hermanos. Wak é testemunho com natin tinang jefe. Cornelio el cinturón, Cornélio, um centurião. varón justo Homem russo. y temeroso de Dios, Kuta teme Deus. y que tiene buen testimonio E kuta bom testemunho. en toda la nación de los judíos. Cerca ture pueblo de judeu nan. Ha recibido instrucciones, A receber instrução nan. tiene testimonio. Natin testemunho. Él tiene testimonio. Denje natin testemunho. No, Cornelio tiene testimonio Cornélio tem testemunho. de toda la nación de los judíos. De ture nação de judeu nan. Había más naciones allí, Natin mas nação nan aí nan. pero él no importaba agradar a las otras gente, Pero não estava importê para agradar outro gênero pero nan. agradar al Dios de los judíos. Pero agradar a Deus de judeu nan. Ha recibido instrucciones de un santo ángel A receber instrução de ángel santo. de hacerte venir a su casa Para mandar buscar para bobir sua casa. para oír tus palabras. Para entender mensagem fordivo. ¿Ves cuál importante usted es para el plan de Dios? Pues bota mira quão importante a botar para o plano de Deus. Tú tienes palabra de vida. A botar palavra na de vida. ¿Cuántos tienen palabra de vida en esta mañana? Quando tem palavra na de vida o emainta. Amén, hermanos. Hasta la muerte tienes palabra de vida. Tem morto a botar palavra de vida. En tu lecho tienes palabra de vida. Tempo lecho botar palavra de vida. No puedes callar Não pode quedar quieto. este evangelio de poder. Evangelho de poder. Hay que anunciarlo. Botar que anunciar. Amén, hermanos. Cuando para alabar al Señor, a su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Para vir sua casa para ter mensagem fordivo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermano. Dios no mandó a Cornelio donde de Pedro, Deus não manda Cornélio cerca a Pedro, pero mandó a buscar a Pedro para ir a donde de Cornelio. pero ela manda busca a Pedro para Pedro vai cerca a Cornélio. ¿Por qué? De com? ¿Por qué usted cree? No lo sabe. Bueno, ¿por qué? De com? Para hacerte venir a su casa Para vir em sua casa, para oír a tus palabras. para escutar mensagem fordivo. Amén, hermanos. En 2 Gálatas, Em 2 Gálatas, não? alabanza al Señor. En Gálatas 2, Em Gálatas 2. no hay un segundo libro de Gálatas, amén. Em Gálatas 2. Alabanza al Señor. Cristo vive. Adora a tu Dios en esta mañana. Él está aquí, Está aqui, Nana. aunque usted no lo ve. Mas que bueno tá mire. En Gálatas 2, Em Gálatas 2. Glória a Deus. alabanza a Jesús. Al versículo 11. Versículo 1. Y mira lo extraño, porque Igual- esto es después que Pedro recibió la revelación, amén. E o aqui que está estranho, pastor. Essa aqui está depois que Pedro a receber revelação. Unos años después. Algum ano depois. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mas ora Pedro em Antioquia me opone abertamente para sobre etapa da robes. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Para sobre a promeco é venida de algum de gênero de parte de Santiago. comía con los gentiles, Etapa da come. Era de costume de comer com o pagano não. pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mas ora não abim, ela começa a retirar e distanciar su mês. Para sobre ela tem medo de estar com tava de circuncisão. Amén, hermanos. Amém, hermano. Porque los judíos Amém. Para sobre judío no não. trataban, Não estava no daban la mano, não estava atendendo, não estava dando uma mão. no comían, Não estava come. no entraban a la Não casa estava dentro de casa não. de los paganos, De pagano de não. los gentiles. De gentil não. No comían sus comidas. Não estava come não comida não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermano. Los judíos no eran como yo como comida de toda la gente.
E judío não estava da maneira ame tá comer comida de tu rende. Si usted me quiere matar, trata de mandarme un mondongo o cualquier cosa sabroso. Se você purva de matar, purva de mandar mondongo ou qualquer coisa doce. Y aún ahí, así no me voy a morir. E aún assim, na minha vai morrer. Pero voy a saborear esa dulce comida, Pero aleluya. também saborear comida doce. Porque nada mortífera os dañará. Passou nada coisa mortífero lo dá a nós. Pero los judíos no comían toda la cosa. Pero judío não está comer turcos. ¿Quién lo cocinó? Tá quem cozinhou? ¿Qué es? Tá ¿De aqui que dónde? tá? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, irmã. Por eso, para hacer un milagro más grande, Pensei, vai por um milagre mais la grande. puerta que Dios quería É abrir, porta que Deus quer abrir. no era solamente, era necesario, Estava tan necessário. no solamente Pedro hablar con un gentil, Não estava necessariamente solamente Pedro papo com um gentil. pero entrar a la casa de un pagano, Pero estava tan necessário Pedro entrar na casa de um para pagano. romper con eso. Para quebrar que sei. Amén, hermanos. Amém, irmã. Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Na seu nome se glória. Por eso Pensei, tenía que ir a su casa. e me será para sua casa. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Amém. Hechos não 10 mes? 23. Amém. Hechos não 10, 23. E assim ela invitaram a Andrenta e a hospedaram. ¿Qué pasó ahí, hermano? Que passa, hermano? ¿Es algo normal allí? Tá algo normal nisso aí? Usted ve que Dios ya comenzó a obrar. Bota mira que não cuida Deus começar a obra. ¿En qué usted puede ver que Dios ya comenzó a obrar? Den que como pode mira que Deus começar a obra. Los hospedó en su casa. Ela hospedaram dentro da casa. No eran judíos. Ela não estava judío. Dios ya comenzó a obrar allí. E a Deus começar a obra e não. Él comenzó a aceptar la revelación de Dios. Ela começa a aceitar a revelação de Deus. Para él tal vez un poquito incómodo, Por um tempo incômodo, pero tenía que obedecer a Dios. para ele estar a obedecer a Deus. Porque la atención no son en los 99 que ya son salvos. Passou a atenção não está solamente de 99 que já está salvado. La atención es para aquel uno que aún tiene y necesita la salvación. A atenção está para um e também e começar a salvação. Es que yo, no yo, usted ya es salvo, es ahora ellos. Pero está com a mim, não está abo está salvar acaba, tá não. Buscar el interés de ellos. Busca não interesse. Sacrificar para salvar a ellos. Sacrificar para poder salvar não. Yo sacrificar. A mim sacrificar a mim Sí, mesmo. igual que Cristo se sacrificó para usted. Sim, mas coisa que Cristo a sacrificar su mes pavo. Los entró en su casa. Ela drenta, ela invita na sua casa. Dejó paganos dormir en su casa. Ela pagando na dormir na sua casa. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y al otro día entraron en Cesarea. E no seguinte dia na Abai Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. E o Cornélio estava esperando e ama sua família e seu amigo na mais chegar. Amén, hermanos. Amém, irmã. Este hombre creía en Dios. O homem aqui estava querendo em Deus. Tenía el deseo de servir a Dios. Ele tinha desejo de servir a Deus. Y usted que tiene esse privilegio. E a Abu tinha privilégio. Usted que después de tanto tiempo consiguió esa perla tan bonita. Abu, depois de tanto tempo que vai receber perla que bonita. Usted que vendió todo para conseguir esa perla. Abu que vende turcos para poder perla aqui. Ahora no está valorando esa perla. A Abu não está valorando a perla. No está valorando esa salvación tan grande. Não está valorando a salvação assim na grande. Si Dios no perdonó a los ángeles que se desviaron, Se Deus não perdona a ángel não desviar. ¿qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quilo está de nós se nos descuidamos salvação assim na grande. No podemos deslizar, hermanos. Hermanos, não podemos slip. Alabanza al Señor. A su nombre sea la A gloria. su nome seja glória. Y Cornelio, E Cornélio, sin tener la palabra aún dentro, sem ter a palavra ainda de dia, invitó a sus familias. ele invita a sua família. O lo pregunto, A homem está punta a mim mesmo. ¿qué dijo a sus familias? Que ela pensa na sua família? ¿Qué les predicó? Que ela predica? Alabanza al Señor. ¿Qué cree usted? Que a bota quer? ¿Qué cree usted? Que a bota quer? ¿Qué era el mensaje de Cornelio? Qual estava de mensagem de Cornélio? Su familia ya le conocía Sua família já estava a conhecer que él que creía en un Dios diferente. estava a querer um Deus diferente. Ou não? Se comportaba diferente. Ele estava a comportar-se mais diferente. Cornelio no pudo predicar a Jesús Cornélio não pôde predicar a Jesus, porque aún no lo conocía. passou ainda não estava a conhecer. Amén, hermanos.
Pero estaba predicando el mensaje del ángel. Pero estaba predicando el mensaje de ángel. Imagino que fue a sus parientes. Está imaginando que la vez que a su familia. Ustedes saben que yo creo en el Dios de los judíos. Vos não sabe, está querendo el Dios de judío. Ustedes saben que yo soy temeroso de ese Dios. Vos não sabe como está teme el Dios. Ustedes saben que yo creo que ese Dios es el Dios verdadero. Vos não sabe, está querendo que está Dios es el Dios verdadero. Pues un ángel descendió. Pues un ángel a descender. Un ángel me dijo Un ángel que avisar. hay un hombre que se llama Pedro, E homem que llama Pedro. que tiene palabras de vida. Que tem palavra de vida. Y él viene mañana aquí Ele também amanhã aqui não. para enseñarnos esa palabra de vida, Assim, a nós é palavra de vida. para mostrarnos ese camino. Para mostrar-nos esse caminho. Ven a escuchar, aleluya. Me escuta. Ven a escuchar. Me escuta. A su nombre la Em seu gloria. nome é glória. Y sus amigos, sus parientes E seu amigo e sua família. vinieron A Bini. y llenaron la casa. E na hiene casa. ¿O no? Of não? Dios estaba viendo eso. Deus estava mirando isso aqui. Amén. Dice, "Oh, gente, casa llena para gente que necesita salvación." É casa que hiene de gente que tem mistério de salvação. Pero un judío veía eso. Pero judío estava mirando isso aqui. Una casa llena de gente pagana, impura. Casa llena de gente pagano, impuro. Alabanza al Señor. Ahora lo pueden alabar al Señor. Quando pode alabar o Senhor. A su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. A su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. Él compartió su experiencia con ellos. E a compartilhar sua experiência com nós. Y vinieron E não a Bini. a base de ese testimonio de Cornelio. Basar o testemunho de Cornélio. ¿Cómo sería el testimonio de Cornelio después que Pedro llegó? Com o testemunho de Cornélio, lo estava depois que Pedro abin. Cuando Pedro entró, Ora que Pedro adrenta, salió Cornelio a recibirle Cornélio vai contra. y postraron a sus pies, adoró. E atira sua curva boa na sua pia e a adoré. Ve que Cornelio querría servir a Dios, Quando mira, Cornélio quer servir pero Deus. no conocía a Dios. Pero não estava a conhecer Deus. Amén. Pensó que era conforme a sus costumbres de sus religiones. Então, quer que estava conforme sua costumbre, sua religião. El ángel le dijo, E ángel avisou, Pedro Pedro, tiene la palabra. tinha palavra. Entonces él pensó que Pedro era un gran. Pois Pedro, Cornélio pensa que Pedro estava Y grande. cuando Pedro llegó, se inclinó, Ora que Pedro chega, ela tira sua curva boa. cayó de rodillas. Ela cai na rodilha. Oh Señor. Oh Senhor. Y adoró a Pedro. E ela adora Pedro. Y mira lo que Pedro le dice. E aqui que Pedro está Mas avisando. Pedro le levantó diciendo, Mas Pedro alante pone para avisando. levántate, Lanta para. pues yo mismo también soy Me hombre. está met gente. Yo no soy nada especial. Me não está nada especial. Lo especial está en mí. Especial está de mim. Es Dios que mora en mí. Está Deus está viva de Es mim. Dios que vive en mí. É Deus que está viva de mim. Hay gente que se sienten bien cuando reciben esos halagos. E gente que está sentindo a mesma hora que nada guardo alagar. El siervo de É Dios. servidor de Deus. Amén. No tenemos visita de muchos años por motivo de COVID y entre otros. Amén. Nós não temos visita de outro romano para motivo de Covid e outra coisa. Pero vamos a estar cuando viene el primer visita de afuera. Pero nós também assim nós vamos agora para uma visita bem já for. No lo vamos a presentar como siervo de Dios. Nós não também presentei como servo de Con Deus. nosotros ese es esclavo. Glória a Deus. Conosco é cativo aqui. ¿O no? Ou não? Es esclavo de Dios. É cativo de Deus. ¿O no? Ou não? Es verdad o no. No es Não é verdade ou não? siervo da con el tiempo como es algo grande, ¿o no? É palavra servo, servidor, todo na com o tempo, mas é que bota algo grande. Pero Ou não? significa esclavo. Amén. ¿Somos esclavos de Dios o no? Não está cativo nada de Deus. Ou ¿Cuántos son não? contentos son esclavos de Dios? Quando está contento de estar cativo de Deus? Dios nos tiene encadenados en su amor, ¿o no, hermanos? Deus tem nos marrado em seu amor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Es Amén, Dios en hermanos. nosotros. Está Deus de nós. Y Pedro dijo, no, soy igual que usted. Pedro disse, não, me também escubo. Yo soy hombre, no soy Dios. Me está gente, me não está Deus. Alabanza al Señor. Amén. Glorifica a Dios. Glorifica a Deus. Es Dios en nosotros. Está Deus de nós. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunidos. E papiando com ele, ela vai para dentro e arranha roupa e gente reunir junto. Mira, no era fácil para Pedro. Uac, essa aqui não estava fácil para Pedro. Amén, hermanos. Amén, Pedro hermanos. nunca daba la mano a un gentil. Pedro nunca estava dando uma mão a um pagano. Ahora está tocando, dejó paganos morar en su casa. Na primeiro lugar, ela larga pagano na direita viva dentro de sua casa. Tuvo Queda. que convencer al otro Simón, porque era la casa del otro Simón que estaba ahí. E me será convencer e outro Simão estava indo também. Era su casa. Estava na sua casa. Él se fue con ellos
ela vai com nan, entró en la casa ela drenta dentro de casa, y ahora va adentro y encuentra una sala llena de paganos. e a outra drenta para dentro, e tá aí casa lleno de pagano. No sé qué pensaba Pedro. Me isso aqui que o Pedro pora pensa. No sé si tal vez él miraba y veía ahí zebra, leones, cocodrilos. Me isso sobre todo mira, nan para mira zebra, leão, cocodrilo. Alabanza al Señor. Pero no era fácil para él. Pero não estava tão fácil, pe. Hermano, si nunca usted ha hecho eso, Mas se nunca vas a acessar aqui, de un día a otro usted obedece, e de dia para outro botar obedecer, pero no es fácil. pero não está fácil. Alabanza al Señor. Cuando yo casé con mi esposa, Olha como a casa com me casar, esos son los que guardan las reglas, amén. isso não é guarda, regra não. Y llegamos al lugar donde había la fiesta E nós chegamos no lugar quando tinha fiesta, y teníamos que sacar foto. e nós se la saca por trás, Y el señor no era un cristiano e esse menino não estava tão cristiano, y mi esposa no está, ¿no? Para ilustrar eso. ¿Qué? Amén. Y el fotógrafo nos hizo así. e o fotógrafo assim aqui Nos conosco. empujó uno al otro. Ela puxa nós junto, Hicimos así. e nós assassina. Pero era permitido porque ya estamos casados. Para se estava permitido, isso já não estava casado. Pero todo el tiempo manteníamos la distancia. Pero todo o tempo e nós estamos mantendo Y distância. ahora de repente se puede. E o de repente por. Ya usted no lo sabe porque usted no mantuvo eso. A vos não sabe, só não manter-se aí. Amén, hermanos. Amém, hermana. Porque uno no puede ir demasiado lejos para no caer en fornicación y esas cosas. Vos não vai muito leu para não cair em fornicação e coisa Pero aí. quedamos con el costumbre. Pero não sabe, tem costume. Cuando llegué a casa, Agora como chega a casa, ahora sí te puedo tocar. aí você pode mexer com o Y no es pecado. e não tá picar. ¿Ah, no? A ver, ¿cómo? Alabanza al Señor. Así Pedro también. Glória a Deus. Assim na Pedro também. No sé si el ejemplo ayuda. Nem sei se é exemplo te ajuda. Pero Pero nunca dio la mano a un pagano. nunca ela deu num mano pagano. Hospeda pagano. A outra que laga é pagano que é na sua Viaja con un casa. pagano. Ela viaja com Me pagano. imagino a la puerta del pagano. Ou ela viene porta de pagano. Yo me imagino que dice, Jesús, cúbreme con tu sangre. Me tá imaginando que ela diz Jesus, cobrir-me com o sangue. Para entrar en la casa del pagano. Passine por dentro na casa de pagano. Y cuando va a esa sala, E ora vai dentro da sala. no hay un pagano, la casa está lleno de paganos. Não tá pagano só, a casa está llena de pagano não. Pero él obedecía a Dios. Mas outra vez que está obedecer a Deus. Porque Dios, sus pensamientos son nuestros pensamientos. Pastor, el pensamiento no de Dios, no está nos pensamientos. Por eso tenemos que buscar lo que Dios piensa, agradar a Dios. Pues si nós temos que buscar lo que Dios está pensa para agradar a Deus. Amén. A veces perdemos tiempo en pedir. Também nós está perdendo nosso tempo de pedir. En vez de conquistar la gloria del Señor. Em vez de conquistar a glória de Si Deus. usted conquista su gloria, cuando Él desciende, Él te muestra su voluntad. Se vou conquistar sua glória, hora que descender, Ele vai mostrar sua vontade. Amén, hermanos. Amém, hermana. Por eso hay muchos cristianos que caminan decepcionados. Tá pensando em roupa cristiano, está canando decepcionar. Dios no contesta mis oraciones. Deus não está contestando minha oração. Porque tal vez tus peticiones no están en la voluntad de Dios. Pastor, a porta boa petição, não está dentro da vontade de Dios Deus. dice en Santiago, pedís, pero pedís mal. Deus avisa em Santiago, você está pedindo, mas você está pedindo de uma maneira Y si robês. usted pide mal, Dios no le va a contestar. Se você está pedindo de uma maneira robês, Deus não te vai contestar. Todo lo que pidieras conforme la voluntad de Dios, eso Él va a hacer. Tudo o que você pede conforme a vontade de Deus, esse Ele vai fazer. Amén, hermanos. Amém, hermana. A su nombre la A gloria. seu nome é glória. Y Pedro entró E Pedro a 30. y halló a muchos que se habían reunido. E ele arranha roupa a reunir junto. No había una silla vacía, hermanos. Não é de stool vazio, humano. Todos estaban allí Tudo estava treinando. por el testimonio de Cornelio. Para meio do testemunho de Cornélio. Amén, hermanos. Amém, hermano. Cornelio no era pastor, Cornélio não estava um pastor. ni evangelista, E ele não estava um evangelista. ni maestro, Ele não estava um maestro. ni E ele não apóstol, estava um apóstolo. ni profeta. Nem profeta. Un pagano Ele estava um que pagano. querría servir al Señor, Estava até que sirve, Senhor. que tuvo una experiencia Quando tinha uma experiência con un ángel del cielo. com ángel de cielo. Vamos a alabar al Señor. Quando falava, Senhor. El versículo 28 E dice, versículo 28 da avisa. y les dijo, E ele avisa não. vosotros, mira cómo comienza su mensaje, amén. Wacom está começando seu mensagem. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vosso saco lei não está permitindo para um judío associar com estrangeiro nem visitar. Amén, hermanos. Amém, hermana? Imagino yo voy a tu casa, Ricardo. Mas não me trabalha na boca com auto. Dice, hermano Ricardo, usted sabe. E me diz, irmão Ricardo, você sabe. Ricardo Richard. es el otro, es el hijo.
Richard, usted sabe, Richard, vos sabes, y me invitaron a comer empanada, alabanza al e nós Señor, invitamos para comer empanada con una salsa sabrosa ahí. com sauce duchina. Y sí, gracias por invitarme. Danke por invitar-me. Pero usted sabe que nosotros los corazoneros no metemos con venezolanos. Pero você com o coração não está mete, não está associado com a venezuelano não. ¿Qué haría usted? Que eu hablo assim? Entra corazoneño. Dentro coração. Se sentirá ofendido, ¿no? Lo vou sentir mais ofendido, ou não? Imagínese, te digo. Usted Me sabe se me visa. cuán abominable es para nosotros Você quão abominável está para nós compartir mesa con venezolanos. para compartilhar mesa com venezuelano. ¿O no? Ou não? Usted dejaría esa cámara y Richard, vamos a casa. Lo vou lá que câmera Richard Bancas. ¿O no? Ou não? Terrible. Está terrível. Y así Pedro empieza su mensaje. E assim Pedro a começar seu mensagem. Amén, hermanos. Vosotros sabéis Você sabe cuán abominable es que a lei não está permitir para un varón judío para judío juntarse o acercarse a un extranjero. associar com estrangeiro nem visite. Amén. Eso era la ley Esse estava a lei. y eso era su práctica. E esse estava na prática. Ellos obedecían la lei. Nada para obedecer lei. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén Agora quando Neemias regressava a para Jerusalém edificar los muros, para edificar o muro, había judíos que se juntaron con gente no judía. tem gente não judío com a junta com a vai junto com gente não estava judío. ¿Qué hizo Nehemías? E que Neemias faz? Les arrancó por la barba. Ele arranca na dor na barba. Amén. Esto no es permitido. Esse aqui não está permitido. Escogen ahora. Escolhe agora. O ustedes dejan a esa gente Of você anda lá gente, né? o ustedes se salen de Jerusalén. Of você anda sale fora de Jerusalém. ¿O no? Of não. Léalo. Le sei. Y algunos se fueron, E algum vai algunos se divorciaron. e algum a divorciar. Amén. Amém. Y ahí comenzó a formar los samaritanos. E aí na agora começar a formar samaritano não. Amén, hermanos. Amém, hermano. Alabanza al Señor, porque la ley decía eso. Pastor lei estava avisa isso aqui. Pero mire que dice, Pero aqui que te avisa. pero Ma a mí me ha mostrado Dios Deus a mostrar-me que a ningún hombre como nome. Amém. Glória a Deus. llame común o inmundo. Como não se chama nenhum gente profano nem impuro. Alabanza al Señor. Amém. Glória a Deus. Pero ¿qué estaba haciendo en Gálatas? Pero o que estava fazendo na Gálata? Estaba comiendo con los paganos, Amém. Estava comendo que pagaram, não? pero no querría que los otros judíos le vieran haciendo eso. Pero não estava que outro judío não mire assim isso aqui. Mientras él fue el primero que recibió esa revelación. Mientras que estava te prometo a receber a revelação. Amén, hermanos. Amém, hermano. Pero aquí está declarando Pero aqui não está lo que declarando Dios le mostró. lo que Dios ha mostrado. Cuando vio ese lienzo, Ahora que la mire el lenço, no entendió completamente, él no comprende completamente. pero obedeció a Dios. Pero lo obedece a Y Dios. poco a poco Dios le fue a dejar entender esa revelación. Pero tiki Dios va a ir a que comprender esa revelación. Porque si Dios se tuvo una visión Pasó, si vos tienes una visión, donde Él se ve con pagano, también te mira su mes pagano, ¿no? amén, no hubiera aceptado. Amén, en parte no lo acepta. Pero Dios le comenzó por la palabra. Pero Dios ha comenzado por qué palabra. Alabanza al Señor, aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuándo para alabar al Señor? Cuando palabra Señor. Amén. Amén. Vemos aquí que la visión que Dios le dio a Pedro, Nos mira aquí, ¿no? ¿Qué visión que Dios ha dado a Pedro? amén, le enseñó Así es. que las normas de limpieza Que en norma de limpieza. que prohibían a los judíos Cuando está prohibir el judío, ¿no? a relacionarse con los gentiles, Para asociar a mes con gentil, ¿no? se habían vuelto obsoletas, A virar nulo. nulo. Amén, Nada. hermanos. Alabanza al Señor. En el 29, En el versículo 29, por lo cual, tapecei, al ser llamado, vine sin replicar. me vim sin contradecir, ora como guardo y amar. Así que pregunto, Me tapuntra, ¿por qué causa me habéis hecho venir? para que motivo você vai mandar buscar-me? Aún él no entendía completamente. Te ainda não estou compreendendo completamente. Alabanza al Señor. Tal vez él pensó que Cornelio le invitó para comer o algo así. Porta, ela pensa que o Cornélio invitei para vir comer ou algo assim. ¿Por qué causa me habéis hecho a venir? Para que motivo você manda buscar-me? Porque Dios le dijo, mata y come. Só Deus avisa, mate e come. A su nombre sea la gloria. Entonces Cornelio dijo, E ora em Cornélio avisa. hace 4 días que
A esta hora yo estaba en ayunas. 4 días pasados, hora aquí, me estaba haciendo oración. En ayunas. De en casa para 3. Amén. Oración. Durante ayunas, Masha. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Estaba ayunando. Amén. Estaba ayunando. Y aún no conocía a Dios, hermanos. Y ainda no estaba a conocer a Dios, Él hermano. veía lo que Dios hacía. Estaba a mira lo que Dios estaba haciendo. Alabanza al Señor. Él veía a aquellos que tenían a Dios. Estaba a mira, senão que estaba a servir Dios. Amén, hermanos. Amén, hermano. Pero Dios mandó a llamar a Pedro. Pero Dios manda a llamar a Pedro. Porque en Cesarea vivía también Felipe, Pues fora de Cesarea, Felipe estava bem. el que limpiaba las mesas. Isso estava limpar a mesa, não. Pero Dios no lo llamó a él. Pero Deus não chamou. Tenía que llamar a uno de los Ele apóstoles. será chama dia apóstolo, não. Porque esa puerta se tenía que abrir. Passou a porta e me será guardo abrir. Porque Dios ha prometido en Génesis 12 Pastor, Deus ha permitido em Gênesis 12 que en la simiente de Abraham de a simiente de Abraham, todas las naciones serían salvas. cultura e nação la guardo salvar. Amén, hermanos. Amém, irmã. Amén, hermanos. Amén, hermano. No era solamente para los judíos. Não estava solamente para judío, não. Por medio de los judíos, Para meio de judío, não. la salvación iba a venir al mundo. E salvação lo había mundo. Para el mundo. Para mundo. A su nombre sea la gloria. Y Cornelio estaba ayunando. E Cornélio estava ayunando. Y a la hora novena, E 3 horas da tarde, Cornelio hablando aquí, Cornélio pepeando aqui, não. mientras oraba en mi casa, Mientras que eu estava fazendo oração na minha casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. minha mira homem vestindo a panha lombrante apresentar-me delante. ¿Y qué dijo ese E ángel? que ángel avisa? Cornelio, Cornélio, tu oración ha sido oída. boa oração aguardo tendi. Qué precioso, ¿no, hermanos? Que bonito, não, irmão? Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. E vou lhes mostrar, não, aguardo recordar delante de Deus. Amén, hermanos. Amém, irmã? Dios es bueno. Deus está bom. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Manda gente então na Jope e lá chama Simão. Quem está guardo chama Pedro, para vir cerca bu. Esta queda na casa de Simão, curtidor de cuero, pegar com a mão. Esos detalles que Dios le reveló E detalhe a Cornelio, Este está aqui que Deus revela a Cornélio. que Cornelio nunca pudo saber si Dios no lo había revelado. Nunca é por essa aqui se Deus não lo revelou. Esa es la tercera vez Essa aqui de 3 que dias, se relata la visión de Cornelio. puder relatar a visão de Cornélio. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Quando falava Senhor. Amén, hermanos. Tal vez Pedro no sabía por qué tenía que estar ahí, Porta Pedro não está sabe quando tem mistério de Tainan, pero él sabía que estaba en el lugar correcto. pero estava tá saco e estava no lugar correto. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. E assim na minha manda buscava uma mesora e botava assim na bonde a bim. Nós tur antota aqui na presente delante de Deus para atender tudo o que o Senhor ordenava. Amén, hermanos. Amém, irmã? Si vemos en Lucas 18, Se nós vemos aqui em Lucas 18, versículo 15. versículo 15, A su nombre la gloria, Cristo vive. na seu nome é glória, Cristo está viva. La palabra de Dios es buena. A palavra de Deus está bom. Amén. Mantente despierto. Mantenemos esse lantar Recibe vida. e receber vida. Lucas 18, Lucas 18, versículo 15. versículo 15. Dice así. Está bem assim aqui. Amén. Amém. Dice, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. E nada bota 13 e um chiquito cerca de papone mas arriba não. Mas ora discípulo na amire saki na começar a repreender não. Mas Jesus ayama não avisando, lague mucha não bin cerca a mim e nos trova não. Para sobre o reino de Deus está pertenecendo essa maneira essa aqui não.
De verdade me avisa boso. Es un que no recibe el reino de Dios. Manera mucha no lo drenda de enche. Un niño es inocente. Un muchacha Un inocente. niño cree todo. Un muchacha quiere turcos. ¿O no, hermanos? Of no, hermano. Todo lo que usted le dice, él lo cree. Gloria a Dios. Él lo acepta. Esta quiere, Él lo esta acepté. cree. Esta acepté, esta Amén. quiere. Y tiene un corazón Y inocente. tiene un corazón Y inocente. aquí está Cornelio. Y Cornelio está aquí, Amén. Humilde. humilde, Amén. Esperando. esperando. Aquí estamos. Aquí no está. Queremos escuchar lo que usted tiene para nosotros. Nos escucha lo que abo tímpanos. Amén, hermanos. Amén, hermano. Él mostró, aleluya, Él muestra lo que Jesús estaba diciendo aquí. lo que Jesús estaba avisando y nada. Alabanza al Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, Y ahora Pedro abre su boca y avisa. y ahora él entendió completamente. Y abuela comprende completamente. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. De verdade me dá compreender agora que Deus não hace distinção de persona. Y el cielo que estaba viendo eso, Glória a Deus. E o servidor que estava el cielo, o cielo que estava mirando isso aqui. digo, Essa, jaja. por fin entendió. Por fim ela compreendeu. Alabanza al Señor. Que la salvación es para todos, Salvação está para tur. para judíos y no judíos, Para judío não, e não com nota judío. blancos y negros. Blanco e escola escuro. Amén, rusianos y ucranianos, y ¿cómo se llama esa gente? La gente de Ucrania. Russiano e de Ucrânia. Amén, para todos. Está para tur. Para todos. Está para tur. Cristo murió para todos. Cristo Jesus amor para tur. El pueblo judío pagó un gran precio para nuestra salvación. O povo judío paga preço muito grande para nossa salvação. Fue perseguido por el diablo por decenas de años. Aguardo perseguidor e diabo para hopi ayana. Fue perseguido por el diablo Hitler, alabanza al Señor. Aguardo perseguidor e diabo Hitler. Y sufrieron mucho E na sofri hopi. para traer al Mesías. Para por a 13 Messias. Pero el Mesías es para todos. Pero el Messias está para tur. Y a su nombre, Glória. Cristo vive. Cristo da viva. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, De verdade me dá compreender agora que Deus não hace distinção de persona. sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mas dentro nação, mas dentro nação é gente que está temer e que está hace justiça, está aceitável. Amén. Ahora Pedro entiende Agora Pedro la compreender visión y toda esa trayectoria, é revelação e inteira que trajetória Dios no muestra favoritismo, hermanos. que Deus não te mostra favoritismo. Amén. Alabanza al Señor. Eso no quiere decir Esse não que men, que Dios recibe a todos. que Deus está recebendo tudo. Usted tiene que aceptar al Señor. Tem que aceitar Senhor. Amén, hermanos. A su nombre Amén. sea la gloria. Na seu nome seja glória. Necesita reconocer a Cristo. Vamos reconhecer Cristo. Dios no restringe ninguna nación. Deus não está restringindo nenhuma nação, Amén. Ninguna nacionalidad nenhuma nacionalidade, de la oferta de la salvación. fora de oferta de La salvação. salvación es para todos. Salvação está para tur. Salvación es hasta para Maduro, hermanos. Salvação está hasta para Maduro, romana. Amén, los venezolanos. Dicen amén. Ora para que Dios lo salve y después lo mate. Glória a Deus. Hace oração para Deus salvar primeiro, depois vai com ele. Porque si se salva y después se descarría, se pone 7 veces peor. Aleluya. Porque se eu oro salvar e depois se descarregar, então vira 7 vezes pior. Oh, ¿no dice la Biblia así? A Bíblia não está dizendo assim, não? Dios sálvalo y llévalo. Tá, salve e vai com ele. ¿O no? Of não? Tienes que orar por él, que Dios lo salve. Só tem que orar para Deus salvar. Y llévalo inmediatamente. E tá vai com ele mesmo ora. Imagínese un Maduro 7 veces peor. Aleluya. Mas não na mesmo Maduro 7 vezes pior. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amén, Romanos 2.11 dice, Romanos 2.11, 2 Jesus avisa. 2.11, 2 Jesus avisa. porque no hay acepción de personas para con Dios. Pastor, não tem distinção de persona para com Deus. Dios no hace acepción de personas. Deus não dá essa distinção de persona. Nosotros a veces lo hacemos. E nós temos que fazer isso aqui. Amén. Y a mí no me gusta eso. A mim não gosta isso aqui. Alabanza al Señor. Hacer acepción de personas. Para fazer distinção de persona. Glorificado sea el Señor. En Gálatas 2.6, Em Gálatas 2:6, Dios no hace acepción de personas. Deus não dá essa acepção de persona. Dios te ama. Deus está estimado. Amén. Pero si tú vienes con malcrianza, Pero se a você vem com malcriança, Dios te corrige. Deus está corrigido. Pero Gálatas 2.6, Em Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A Amén. mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Amen. Aquí- Gálatas 2:6. Sí. Madi esnanku tabata de gran influencia, kiko nan tabata no tahasi ninguna diferencia para mí. Dios no tahasi distinción de persona. Para sobre esnan de influencia no ha contribuido nada para mí. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está papiando aquí nan? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está papiando aquí nan? Sí, Pablo, sí, amén. Saulo. Pablo. ¿Y de quién está hablando? ¿Y de quién está papiando? ¿De qué está hablando? ¿De quién está papiando? ¿Y quién tenía posición? ¿Quién está en posición? Sí, pero ¿de quién está hablando aquí? Pero ¿de quién específicamente de judío nan está papiando aquí nan? Dice en el 9. Esto fíjate en versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada en Jacobo, Cefas y Juan. Ellos tenían cierta reputación. Amén. Nada de cierta reputación. Eran cabezantes. Nada de cabeza. Amén, hermanos. Amén, hermano. No quiero desviar del tema, pero se conducía de tal manera Y no que desvíe de tema, pero no está conduciendo a mes de tal forma que la gente le querían asociarse con ellos por la posición. que gente no quiera asociar con nada para motivo de posición. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Porque Pedro Sobre Pedro, era normal. estaba tan normal. Andaba con los gentiles. Estaba tan cana que gentil nan. Comía con ellos. Estaba tan come con nan. Pero cuando llega gente que conocía a Cefas, Pero ahora está gente. conocía a Jacobo, Pero ahora gente estaba tan llego, estaba conocer Jacobo, Santiago. se apartaba Estaba apartada. para mantener su relación bien con ellos. Pasina es para mantener su relación bon con nan. Un gran hombre de Dios, Un gran hombre de Dios. pero está haciendo cosas de hipócrita aquí. Pero estamos haciendo algo de hipócrita aquí nan. Y Pablo lo corrige. Y Pablo a No corregir. importa la posición que pueden tener, No te importa posicionan con nan por ti. Dios no hace acepción de personas. Dios no te hace obsesión de persona. Respeto a mi presidente Me está respetando mi y los presidente oficiales y el oficial y nan. me someto a ellos, Y me está sometiendo a mi mes pero nan. no son más que yo, Pero nan no da más con a mí. ni que usted. Ni con abo. Dígame. Gloria a Dios. ¿O no? Of no. Somos iguales, Nós também somos cos. con encargos diferentes Com encargo nan y diferente. reconocemos esos encargos E nós está reconhecer encargo nan y aqui. nos sometemos fielmente a esas posiciones que Dios ha puesto. E nós está sometendo-nos mais fielmente na posição e encargo nan que Deus Porque apone. el presidente no es más que usted. Pero o presidente não dá mais cubo. ¿O no, hermano Máximo? Of não, romano. Alabanza al Señor. Somos igual. Nós também somos cos. Amén. Responsabilidades diferentes, Responsabilidade não é diferente. pero somos iguales. Pero nós também somos cos. Sino que en toda nación se agrade el que le teme y hace justicia. Glória a Deus. Pero está agradado de toda nação que está temendo e está fazendo justiça. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es Señor de todos. Comenzó a predicar. Ela manda a palavra aqui para Yunan de Israel, predicando paz para meio do Senhor Jesucristo. Esta é Senhor de Tur. Amén. Aunque Dios envió el evangelio primeramente a los judíos, Mas que Deus manda o evangelho primeiramente no judío, não? Él es el Señor de todos. Este é Senhor de Tur. Esto sugiere Esse aqui está significado que el evangelio está destinado para todos. o evangelho está destinado para Tur. A todos. Para Tur. Vosotros sabéis que lo que se divulgou por toda Judea. Vos me aqui a tomar lugar de gente judea, Comenzaron desde Galilea, começando na Galileia. después del bautismo que predicó Juan. Depois do bautismo que Juan a proclamar. Alabanza al Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vos sabe Jesus de Nazaret, com Deus a ungir com o Espírito Santo e com poder. Y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. E com ela vai rond, haciendo bom e curando tur esnango da bom de poder de diabo. ¿Por qué?
dikong porque Dios estaba con él. pa sobra Dios estaba ta kune. Él dijo, ustedes tenían que haber escuchado esto. Ela bisa ng boso mestera escuche sa akin. Porque Jesús sacudió a todo Israel, Kung aleluya. Jesus asakudin tur Israel. No podía haber alguien que no escuchó de Jesús. No porta ti new gente ko no escucha de Jesus. Alabanza al Señor. Y dice, Ita bisa. y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. E nós está testigo de turcos que ela hasi, tanto na terra de Judeu como na Jerusalém. Amén. Pedro está diciendo aquí, Pero está avisando que não. somos testigos de Jesús. Nós está testigo não de Jesus. Hemos visto estas cosas. Nós mire coisa aqui. Amén, hermanos. No somos testigos de Jehová, Amém. Nós não está testigo não de Jeová. pero de Jesús. Pero nós está testigo não de Jesus. Amén. Jehová tuvo su tiempo en el Antiguo Testamento. Jeová tem seu tempo do Testamento Viejo. Amén, hermanos. Tal vez David podría decir, Porta David por avisa. no soy testigo de Jehová. Ah, me está testigo de Pero Jeová. hasta David dijo, vi a mi Señor sentado a la diestra de Jehová. Hasta David avisa, mambira mi Senhor sentado na mandreche de Jeová. Hasta ellos conocían a Jesús, Hasta não estava a conhecer Jesus. el Dios revelado. É Deus revelado. Yo soy testigo de Jesús. Ah, mira testigo de Jesus. Diga amén. Dice amén. Yo creo que no estoy en salón de reino, no, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos son testigos de Cristo? Quando está testigo de Cristo, Él lo dijo en Hechos 1:8. ele avisa em Hechos na 1:8. Recibiréis poder Vos solo recibí y me poder. seréis ¿qué? E lo vos está aqui, testigos. testigo. ¿Quién estaba hablando allí? Quem estava tapapeando não? Jesús. Jesus. Me seréis testigos, pues testigos de quién? Vos solo também testigo não? Pues testigo de quem? Testigo de Cristo. Testigo de Cristo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Yo soy Gloria a Dios. testigo de Jesús. A mim está testigo de Jesus. A su nombre la gloria. A su nome é glória. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. E nós somos testigo de tudo lo que ele faz em terra de judeu, como na Jerusalém. A quien mataron colgándole de un madero. E também na matei dor de coloquei na cruz. A su nombre la gloria. Na su nome é glória. Según los testigos de Jehová, Segundo o testigo de Jeová, Jesús no fue crucificado, Jesus não guarda crucificar, fue colgado. ele guarda colocar. Pues si de sangre no derrama, Pois se sangue não guarda dramar, no hay remisión de pecados. não tem por onde picar. Jesús no fue ahorcado, Jesus não guarda colocar. Jesús fue crucificado. Jesus guarda Le crucificar. clavaron las manos, Na rica sumana, ambas manos, turdo sumana. clavaron sus pies, Na rica su piena, clava su alabanza al Señor, piena. causándole dolor, Causando dolor, pero causándole victoria. pero causando também vitória. Y cuando ese soldado E hora que soldado, clavó el primer clavo en la mano, aqui que promete escravo de sua mão, tal vez la sangre salpicó sobre él. pode sangue raspate, La sangre de Dios, sangue de Deus, sangre poderosa. sangue poderoso. Esa sangre no tuvo efecto sobre Que él, sangue vai ter efeito ribache. porque él no reconoció a Jesús, aleluya. Ele não reconhece Jesus. Él no sabía Ele não estava que estaba haciendo algo grande, estava fazendo algo grande. estaba trayendo salvación, Ele estava trazendo estaba salvação. trayendo Ele esperanza. estava trazendo esperança. A su nombre la gloria. Glória a Deus. Para nosotros, testigos de Cristo, Para nós, que está testigo de Cristo, creemos nós está que querendo. Cristo fue crucificado, O Cristo aguarda que crucificar. la sangre de Jesús, el Hijo de O Dios, sangue de Jesus, o de Deus, empapó esa cruz, aleluya. llena a cruz e com A sangue. su nombre. Glória. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Deus alante arriba de 3 dias e a com ela vira visível. Pedro aquí predicando el mensaje de la salvación Pedro que não predicando o mensaje de a salvação. una casa llena de gentiles. Não casinha de pagano não. Y dice E tá bisa, en el versículo 41, no versículo 41. no a todo el pueblo, Não a tua gente, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, mas é testigo não que Deus escolhe de antemano. a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Esta, na nós que a come e a bebe junto com ele, depois que ela landa for de morto não. Amén, hermanos. Amén, hermano. Alabanza al Señor. La gente conocía lo que pasó, Gente não estava a conhecer o que sucedeu. pero sin embargo todavía era necesario Pero
Sin embargo, estava necessário que los testigos de la vida de Jesús que o testigo na vida de Jesus vinieran lo vim y llenaran e llena cualquier vacío de conocimiento. qualquer baixi de conhecimento Amén. A los incrédulos. da incrédulo não. Alabanza del Señor, para llamar a los incrédulos a la fe salvadora. Paba e ama é incrédulo na é fé Salvador. Y nos Nos mandó. salva. E amanda não. Y nos mandó E amanda nós que predicásemos al pueblo para predicar o pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. e para dar testemunho que essa que é que Deus a nombra como juez de vivo e de morto não. Versículo 43. E versículo 43. Me gozo con la palabra de Dios en esta Me mañana. goza a mim mesmo que a palavra de Deus sobre mainta. Amén. De este dan testimonio. Glória a Deus. Amém. 43. De este dan testimonio todos los profetas, De jetura profeta nada duna testemunho. que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que para meio de su nome, turco ta quer denje ta receber perdão de pecar. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Declarando a ellos Ta sina declarando nan que la ley que lei y los profetas e que profeta nan hablan de Jesús. nada papi de Jesus. Demuestra que Jesús, Nada demonstra que Jesus amén, es el camino a Dios. ta é caminho na Deus. A su nombre sea la gloria. Na su nome se glória. Amén, predicando Assim na la predicando salvación en Cristo. é salvação em Cristo. Yo me pregunto, E me dá puntra a mim mesmo. una vez yo encontré a unos jóvenes, Dia mais algum jovem não amén, predicando la palabra, predicando a palavra. jóvenes testigos de Jehová, Jovem não que testigo de Jeová. amén. Y yo les dije, E me avisa não. quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Me quer tá salvar. Que como me serrasse? Ven mañana a la reunión al Salón de Reino. Vi amanhã é reunião de salão de reino. No, ahora quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Não, a me quer tá salvar. Que como me serrasse? Ven mañana. Vi amanhã. Mire, si muero ahora entonces y no llego mañana. Me avisa não. Bom, se me morrer então não chega amanhã. Ya usted se escapó. Já vai escapar acaba. Yo, ¿cómo puede ser eso? Aí me avisa, tá com esse importar. Si yo soy salvo y no fui a tu salón, ¿por qué usted está perdiendo su tiempo? Se me tá salvar, assim como vai ao salão, de como bota perdendo o tempo. Alabanza al Señor o no. Afinal, Porque creen você não tá que querendo. Dios va a levantar a todo el mundo otra vez. Que Deus vai levantar o mundo completo a trove. Tu Amén. a trove. Ellos creen Nada quer. que cuando morimos Quando nós morrer, no hay nada más. não tem nada mais. Dios nos recuerda quién éramos Deus está recordando que nós estava tá. porque somos un viento. Nós estamos vendo. Entonces cuando morimos, Pois agora nós morrer, alabanza al Señor. No hay nada más. não tem nada mais. Esa gente pierde su tiempo Ainda nem tá perdendo tempo. y se visten bonito, Ainda viste bonita, con tacones, com hilte, con corbatas, com dashi, caminando en este sol, canando de solo aqui, perdiendo su tiempo, hermanos. perdendo no tempo. Espero que no les dé ataque de corazón, aleluya. Espera que não há um ataque de coração. Amén. Imagínense ese sol caliente con esa corbata, Mas não tem solo caindo que dashi, predicando predicando lo que no es salvación. lo que não está Si salvação. Dios levanta a todos, Se Deus está bailando tour, escúcheme, testigo de Jehová, que estás en sintonía. escúchame a voz testigo de Jeová que está em sintonia. Si Dios va a levantar a todos, Se Deus está bailando tour, si no hay infierno, se não tem um que inferno, todos van a tener una segunda oportunidad. se tu não vai ter de duas oportunidades, ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo vendiendo esas revistas? de como tá perde o tempo vendendo em revista na aí. Haz lo que usted quiera. Faz o que você quer. Disfruta de la vida. Disfruta de la supuestamente. vida. ¿O no, hermanos? Afinal, humana, Podemos usar nuestra inteligencia a veces, ¿o no? nós podemos usar nossa inteligência te enviar. Todos van a ser salvos. Tu não vai te salvar. ¿Y por qué estás sentado aquí E de como tá sentado aqui não? 2 horas escuchando a una persona predicar alabanza al Señor? 2 horas escutando uma pessoa predicar. Alabanza al Señor. Porque no es verdad. Pastor, não tá verdade. Es una mentira. Tá uma mentira. Es una cadena que Dios tiene sobre sus mentes. Tá cadena que te riba na mente. A su nombre sea la gloria. Vamos terminando en esta mañana. E nós vai terminar o emainta. Amén, hermanos. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que o turco quer denje, lo vai receber por donde picar. A su nombre sea la gloria. Na su nombre sea glória. Glória a Deus. En Lucas 24:44, De Lucas 24, 44, Pedro está refiriendo a los profetas
Pedro está refiriendo al profeta. Y Jesús dijo en Lucas 24:44, Y Jesús avisa en Lucas 24:44. y les dijo, Y él avisa, estas son las palabras que os hablé, esa aquí está mi palabra na kuma papi na boso. estando aún con vosotros, Mientras comita bata cerca boso ainda. que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Kuturkos kutaparaski biden tocante dimi den el ley de Moisés y el profeta nam en los profetas y el profeta nam y en los salmos. y el salmo nam será guardo cumplir. No todo el Antiguo Testamento es ley, hermanos. Romano, no está testamento viejo completo, no está testamento viejo, no está vai tocante lei só. Amén. Una parte es la ley, Parte está lei, otra parte hay salmos, de outra parte tem salmo, hay profetas, hay historia. Alabanza al tem Señor. profeta e tem história. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém, romana. Gloria al Señor. Glória a Deus. Amén. Glória ao Dios Senhor. tuvo que Deus, llevar Deus me será riba. este mensaje a la casa de Pedro, ¿no? E mensagem aqui na casa de Cornélio. Hay gente que dice, Pedro. yo no necesito ir a la iglesia. Tinha que pensar, não me se vai à igreja. En mi casa, ¿por qué Dios mandó a Pedro a casa de Cornelio? Tinha que pensar, me queda na minha casa, não me se vai à igreja. De com Deus a mandar Pedro na casa de Cornélio. Porque Cornelio no le permitían en la iglesia, ¿no? Pastor Cornélio não te permitia para a igreja. Alabanza al Señor. Aquí se permite a todos entrar, aleluya. Aqui na igreja te permite tu renda para 30. Dios tenía que abrir esa puerta. Deus me será abre a porta aí. Amén, para que ellos también pudieran ir a recibir de Dios. Pasina nantame por vai e receber de Deus. Mientras, escucha bien, 44 de Hechos 10. Escucha bom, em Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Mientras que Pedro estava tapando a palavra aqui ainda. Pedro estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro estava tapapeando bom de unção do Espírito Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Espírito Santo abarra arriba todas não quando você escuta mensagem. Pedro ni siquiera hizo el llamado al altar, Pedro não nem sequer hace chamado no altar. pero ellos ya creían en su corazón. Pero já não estava querendo no coração. Cuando Cornelio escuchó que era Cristo, Ora Cornélio escutou que estava Cristo. dijo, amén, yo acepto a Cristo. Ele avisa, amém, a mim está acepta Cristo. Ya ellos se entregaron su corazón al Señor. Já não entregaram coração no Senhor. Y es una revelación, una parte más de esa revelación para Pedro. Essa é uma parte mais de revelação na Pedro. Y ahora predicando a paganos, Agora predicando ne pagano na. predicando a gente impura. Predicando ainda na coisa impuro. Tal vez pensando, estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué va a hacer Dios con esta gente? Agora está pensando, está perdendo meu tempo. O que Deus vai fazer que ainda aqui? Cayó el Espíritu Santo. Espírito Santo a El descender. fuego descendió sobre ellos. É candela descender ribanan. Cayó sobre todos ellos. A descender ribanan tur. Igual que el día de Pentecostés, Mas aleluya. que aguardo drama dia de Pentecostés. Toda la casa fue llena, aleluya. Inteira casa estava llena. Cada uno de ellos recibieron el Espíritu Santo, Cada aleluya. irá a receber o Espírito Santo. Amén. El Dios Espíritu descendió sobre cada uno de ellos. É Deus a descender riba cada de nós. Alabanza al Señor. Y Pedro no se fue solo para allá, E aleluya. Pedro não vai sozinho, não. Y llevó a algunos hermanos judíos con él Ele vai com algum romano judío junto com ele. como testigos. Como testigo. Que Pedro no quería perder su posición, aleluya. Pedro não quer perder sua posição. Corría riesgo de perder su posición. Ele está correndo risco de perder sua Después posição. lo vamos a ver. E depois você vai mirar isso Y aqui. este es el mensaje de esta noche también. E a mensagem de hoje noite também. Él corría riesgo de perder su posición. Ele estava correndo risco de perder sua posição. Llevó a algunos judíos, Ele vai com algum judío, não. pero él decía, Pero estava bisa. tengo que obedecer a Dios primero. Me tenho que obedecer Deus promete. Tal vez en el camino él pensaba en Jacobo, Te importa de caminho, estava pensando arriba Santiago. en Juan, De Juan. que eran los presidentes. Cuidado de presidente, não. ¿Qué voy a decir a ellos? Que me te vai bisa, não. Pero Dios me reveló, Pero Deus se revela a mim. tengo que obedecer a Dios. Me tenho que obedecer Deus. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro E é fiel na circuncisão com a com Pedro. se quedaron atónitos. A queda atônito. Porque aunque Dios le mostró todo eso, Pastora, nessun que Deus a mostra tudo. aunque Dios le mostró, Mas que Deus a mostra não. trató con ellos, A trata com não. aún no, ¿cómo se dice? No entraba en ellos E se não te para compreender isso aqui. la salvación de la gente no judía. É salvação de gente não Pero judío. cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos Pero ahora que o Espírito Santo desce riba y não. comenzaron a adorar, E não começar a adorar. comenzaron a hablar lenguas, Não começar a beber de lenga. comenzaron a danzar, Não começar a
esperança. Los ojos de los fieles se abrieron así, O aleluya. é fiel na abisacina aqui. Sus ojos se abrieron Na uovo a y abri. quedaron atónitos E na queda estranhar. de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mas sobre o dom do Espírito Santo, agora o drama ribe pagano nan também. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pastora, não estava tendo na papel de lengana e declarar a grandeza de Deus. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Ellos tuvieron fe Amém. Nada tem fé. por el mensaje de Pedro, Para meio de mensagem de que les Pedro. explicó O explica não. que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por Jesus é caminho de verdade e vida. Ellos creyeron Não a querer. y abrieron su corazón E não abre no coração. para Dios. Para Deus. Eso es suficiente. Esse é suficiente. Cuando usted abre la puerta, Agora que você abre a porta, el Espíritu Santo puede entrar. Espírito Santo poderá Si entrar. yo llego a su casa Se me chega na boca casa y toco, e me bate, si usted no abre, se você não abre, yo no puedo a entrar. mim não poderá entrar. Dios también toca los Deus corazones. também te toca na barra Y cuando coração. uno abre, E agora que você abre, Él entra. está dentro. Ellos abrieron su corazón Não abre no y la coração. unción descendió sobre ellos. E o chão a descender riba não. Recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ou não a receber a llenura do Por Espírito fe Santo. recibieron el poder de Dios. Ebasuea y rabasuea que bensaya. Ay, se me quema y suea. Un rabaki baba y sea. Se me quema y suea. Dai cama y sea. Podemos estar en pie en esta mañana. Aleluya. Escolanda para o Emainta. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. E tudo começa a papel em outra língua. Y glorificaban a Dios. E nada para glorificar a Deus. Adora a Dios. Aleluya. Tú también eres portador de vida. Botame um portador de vida. Igual que Pedro. Aleluya. Mesmo com Pedro. Oh, alabanza al Señor. Si la iglesia podía realizar Se a igreja por realizar de verdad de verdade quiénes son, quem não está, lo que tienen, lo que não tem, tendrían una actitud diferente. não tem uma atitude diferente. El altar está abierto. Altar está abriu o Emainta. No rechazo. Dios no rechaza. Adora a Dios, el altar está abierto si quiere pasar a orar. Oh, Aleluya. adoramos Deus. Altar está abriu o Emainta. Se você passa. Nunca vi un justo sin respuesta quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Él va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Alabanza. Así también Dios quiere tratar con tu vida. Assim não está
chama Dios que trata como vida. Pedro buscaba a Dios. Pedro estaba en busca a Dios. Y Dios le llevó en esa revelación tan Y grande. Dios ahí ve de revelación así de grande. Eso es lo que traía un cambio grande al evangelio, aleluya. Oh, trae un cambio grande de Y evangelio. Dios poco a poco le fue revelando más y más. Y Dios tica va revelando más y más. Y cuando el poder cayó sobre ellos, Y ahora poder a descender ribanal. entonces respondió Pedro. Y ahora Pedro a contestar. Él fue un paso más allá. Él da luz más allá. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Di gente que por nega agua, pesnango aguardo batizar, no recibe Espíritu Santo mescos conos. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y a ordenar bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahora pidió para quedar cerca. No solamente entró a la casa de pagano, No solamente la treta de casi pagano. él quedó a dormir en la casa de un pagano. Él queda dormida en casi un pagano. Comió al siguiente día a la mesa con paganos. Él va el siguiente día para comer en la mesa con pagano. Comió comida de paganos. Él come comida de pagano. Solo Dios puede hacer esas cosas. Solamente Dios. Alaba a Dios, aleluya. Oh, alabamos a Dios. Al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar, te da de puertas, nadie perecerá. Trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, alaba a Dios, iglesia. Levanta tus manos Hola, alabamos y alaba a tu Dios, aleluya. y alabamos a Dios. Oh, aleluya. Si hay una vida aquí en este lugar, en esta mañana, Si de un día en el lugar aquí hay maíta. usted quiere recibir a Cristo en su corazón. Y porque recibir Cristo Jesús de Usted quiere abrir su corazón para Dios. Oh, porque abre el corazón para Dios. Como Cornelio en su casa abrieron su corazón. Manera Cornelio y su casa abre el corazón. Pase al altar, vamos a orar por usted. Pasa bien altar, no se ve ora, pavo. Una oración de fe, aleluya. Una oración de fe. Donde usted va a reconocer Camina, vos te vas a reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. que Cristo te camina, verdad y vida. Hay una vida para el Señor en esta mañana. Y un vida ave maíta para Señor. O tal vez quiere reconciliarte con Dios. Un partamos que reconciliar con Dios. Un día servías al Señor, Un día vos no te sirve Dios. pero te enfriaste, Prueba fría. te apartaste. Va a apartar vos mismo. Dios te llama en esta mañana. Dios se llamaba ave maíta. Él te dice, ven, 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 hijo mío. Esto es algo bim, 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 miu. Ven, ven, hija mía. Bim, 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 miu. Ven, haz tu cuerpo mi morada. Oh, bim, la gabo curva vira, mi camina pa viva. Yo quiero vivir en usted. Mi que viva de vos. Yo te voy a cambiar. Mi te va a cambiar. Yo te voy a libertar. te va a libertar. Yo te voy a sanar tu corazón. Mi te va a sanar pa corazón. Yo te voy a llenar. Mi te va a llenar. Pero Dios, Pero Dios. tengo miedo de fallar. Mi te miedo pa fallar. Misericordia te guía. Oh, mi te misericordia. Misericordia que guía a pastos verdes. Mi misericordia va a guiar. Señor te va a guiar. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Señor te llama. Señor te llama. Él quiere romper tus cadenas. Es que escriba boca de nena. Para usted poder ser un cristiano de verdad. Aleluya. Amo para un cristiano de verdad. Señor te llama en esta mañana. Señor te llamando boa maíta. Él es el único camino. Este único camino. Él derramó su sangre. Él derrama su sangre. Hay una vida para el Señor en esta mañana. Y un vida para Señor, ove maíta. Oh, alabanza al Señor. Alabanza a Dios.
Antonia Barahona de Venezuela. Antonia Barahona te manda los saludos. Diana García, aquí en Bonaire, Dios te bendiga. Diana García aquí en Bonaire, Dios bendicionamos. Anusha ya en San Martín. Anushka allá en San Martín. Juberkis Jiménez aquí en Bonaire. Jubelkis Jiménez aquí en Bonaire. Ella dice gloria a Dios, amén, amén. Ella dice gloria a Dios, amén, amén. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Danke, Señor, papá, viene a mi vida. Marta González allá en Guyana dice: Marta González allá en Guyana te avisa. Dios bendiga a mis amados pastores y toda la congregación. Dios bendiga a mi amado pastor y gente de iglesia. Saludos desde Surinam. Saludo na fuera de Surinam. Te adoramos, mi Dios. Solo tú eres merecedor de toda gloria y honra. Nos adoramos, Dios, a vos te único merecedor de tu gloria y honra. Nuestra hermana Lina allá en Colombia, vamos a orar por ella. Nuestra hermana Lina allá en Colombia nos ve a hacer oración. Susat Pedro dice buenos días. Susat Tapisa, buen día. Saludos de Igor Campañar allá en Curazao. Saludos de Román Igor Campañar de allá fue Curazao. Maribel Valdés dice amén. Venga Maribel, te esperamos. Maribel Valdés avisa amén. Mi Román nos está guardado. Y Francis Mencey allá en Curazao, aleluya. Y nuestro hermano Francis Mencey allá en Curazao. Vamos a orar por el hermano Francis Leolina. Danos hora por nuestro hermano Francis Leolina. Está enfermo, alabanza al Señor. Está malo de salud. Está mejorando. Está mirando bon. Está pidiendo que Dios haga la obra completa. Está pidiendo para Dios hacer su obra completa. Vamos a orar también por hermana Lina. Nos voy a orar también para nuestra hermana Lina. Allá en Colombia. Allá en Colombia. Los hermanos Joel puede pasar para elevar estas oraciones. Dios. Alabanza a Jesús. Los hermanos Joel puede pasar para elevar estas oraciones. Aleluya. Nuestro hermano Joel pasa para hacer oración aquí. Orar por sanidad por Francis Leolina. Para hacer oración por sanidad para hermano Francis Leolina. Y oración por nuestra hermana Lina que está en Colombia. Y oración para nuestra hermana Lina que está allá en Colombia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Para Amén. que Dios le ayude a ella. Amén. Para Dios ayude. Le van a operar este miércoles. También operar ya razón aquí. No podía operarse el miércoles que pasó Y no puede operar ya razón que pasa. porque había una complicación. Pero tiene una complicación. Creo que ella me dijo que su sangre estaba demasiado baja, alabanza al Señor. Sí, mi notanjera, él avisame que su sangre estaba mucho bon. Y lo pusieron para esta semana. Y no pone pesima aquí. Vamos a orar a Dios, Para que nos oran a Dios. que Dios obre, Para Dios obra. que Dios guíe a esos médicos. Para Dios guía el doctrina aquí. Amén. Y que Dios haga un milagro completo en la vida del hermano Francis Leolina. Y para Dios también hace una obra completa en la vida de nuestro hermano Francis Leolina. Nuestro hermano Joel con nosotros. Nuestro hermano Joel con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso, Tata Santo. Dios de gloria. Nos vemos aquí, Jehová de gloria. Mi nuestro hermano Francis Leolina. Jehová de gloria. Nos presente delante de Dios mío. Oh Dios Todopoderoso, así vos obra Dios Todopoderoso. Como mão poderoso, Jehová de glória, toque uma especial. Com poder como a nossa, ele nos declara sanidade vai subida. De nome de Jesus, aleluia. Oh Deus de glória, obra em subida, Jehová de glória. Oh Deus Todopoderoso, quebra a cadena, baixa a mão na mão. De nome de Jesus, aleluia. O obra completa de subida, Jehová de glória. De nome de Jesus, aleluia. Danke Senhor, vem Francis Leolina, Dios Tata, camina aqui, tá Deus mío. Obra de subida, Jehová de glória. Um toque especial, Deus mío. De nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo toca, Espírito Santo liberta. Obra de subida, Jehová de glória. Mira sua reina. Lina allá, camina está Dios Tata, puta malo Dios mío, obra de su vida Jehová de gloria, oh Dios Todopoderoso, oh Señor de gloria, trata con él Jehová de gloria, toque como mano poderoso Jehová de gloria, sanele completamente Jehová de gloria, amo da Dios sanador, amo da Dios libertador Jehová de gloria, glorificamos mesmo especial, danke Señor, bebida aqui Jehová de gloria, milagre assim um milagre na vida Jehová de gloria, de nome poderoso de Cristo Jesus, Espírito Santo toma controle de cada irmão aqui, Deus mío, obra Deus mío, obra na vida Jehová de glória, oh Deus Todo-Poderoso, não lo testificar, como assim obra na vida Jehová de glória, sanando completamente, de nome poderoso de Cristo Jesus, nos está chamando o danke, Senhor, bebida aqui, de nome de Jesus. Gracias, Amén. Padre. Dele gracias. Ya me danke. Gracias por su palabra. Danke para tu palabra. Dios, necesito más de ti, Señor. Oh, tata, me tiene ser más divo. Yo soy portador de luz.
Amita portador de luz. Yo tengo lo que el mundo necesita, Señor. Amiti lo que el mundo te mester, Oh Dios, perdóname, Señor, Tata perdoname. que estaba tan ocupado en mis propias cosas, Me data Dios. ocupada de mi propia cosa. Levántame ahora, Dios mío. Tata lantame award, Dios. Dentro de mí hay poder. De mí tem poder. Tengo lo que el mundo necesita. No me voy a callar más. De mí tem lo que el mundo te mestir. No Ya me lo vo- me no queda quieto más. No voy a callar más. Lo me no queda quieto Dame más. fortaleza, Señor. Tata donami fortaleza. Dame fortaleza en esta mañana. Donami fortaleza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una vez más alaba al Señor en esta Una vez mañana. más, alaba a Dios. Gracias, 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 Padre. Gracias, Dios, gracias. Oh, danke. Que una vez más nos has hablado. Cumbia más, papá, pia conosco. Tu palabra nos ha tocado. Boa palavra a mim conosco. Nos ha limpiado, Señor. Boa palavra limpia-nos. Fortalezca tu pueblo. Fortalecemos o pueblo. Todos los que están aquí, Señor. Todos estão aqui na Deus. Los que están en sintonía, Padre. Tata estão em sintonia. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Que tu unción se deja sentir Bom show para sentir. en todos aquellos que están en sintonía. Dentro estando de Y sintonia. aquí en la iglesia, Padre. E aqui na igreja, Tata. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. La gloria y la honra es para usted. E glória e honra da Pablo. Gracias, Dios. Danke, Deus. Amén y amén. Amém e Mis hermanos, amém. pueden tomar asiento. Minha irmã Pocinta. Dios es bueno, Dios es grande Deus está bom e Deus está grande. y Dios es maravilloso. E Deus está maravilhoso. Vamos a servir al Señor cada día mejor. Lá nos sirve Deus cada dia melhor. Amén. Vamos a ser mejores cristianos. Lá nós está melhor cristiana. Ese es mi lema de estos días que está en mi mente. Esse é o lema de dia que cuida de minha mente. No olvides Não olvidar. que eres cristiano. Que bota cristiano. Amén. Amém. Cristiano tiene normas. Cristiano tem norma não. Alabanza al Señor. É Deus. Es una persona diferente. Cristiano é uma pessoa diferente. No olvides quién eres. Não olvida quem botar. Vamos a ser mejores cristianos Lá nós está melhor cristiana. y seremos mejor iglesia. E nós vai estar melhor igreja. Amén, hermanos. Amém, hermano. Vamos a hablar de eso en esta noche. Nós vai para de saque ao noite. Despedimos de nuestros Nós seguidores. está despedir de nosso seguidor. Amén. Manda sus mensajes. Mas manda-vos uma mensagem não? Amén. Y diga un amén para ver que estás en sintonía. E manda amém para nós pôr mirar que bota de sintonia. Manda tus peticiones. Vamos a orar por ellas y Dios va a obrar. Manda boa petição e nós vai fazer oração para nós e Deus vai obra. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga ricamente. Deus mencionamos na ricamente. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Deus menciona a minha irmã. Tenemos algunos visitantes en esta mañana. Tem algum mexicano na web aí? Amo kami amigo, inyong hinepor, ocupa el lugar. Un día maduramos en mi corazón, pago por dirigir. Vivo un día especial. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida y en vida de dolor.